Ti me kwa say and yes ana tie dia me kwa kodu mu ene mpa papa ka chem say nsi wo biem na wo frɛ ne ba ne wo fa so wo didi na atam wa frɛ na mara bana na aso am wo didi na atam eti me ka na ho asem bia kyerɛ biem ena m se yo mate eti me dia ma nkɔ ma ha no so biem ma nkɔ ho biem eti me ni me bɛ me ya kakra dia ma no saa me nye bia no me dia no ano wo di saa na ye afi na me ba no so ne bla iti na ye so koto obi aburo ma wo de ka ebi saka wo bla iti ka eso ka wo kwa na mu tia sa aka mi ana mi say bi banka na me be si ne bi 87.9 e ka 9 million ye bi tia e wa mi sa de ka wo hwe e buro no so no wo do ko tete ni dwane ne bra wa wudi ye e ka wo de nke bi kura nke tia mu 1000 o wo kura sa be ka kire ge ne me ba be sese wa ko tia ka ne ni ka kro ni ye ni bia wo de wo fa no eti bra yi de na mia ni mu ni me de wa ye bia wo no ankasare ho akora no wo hwe na e be boa no wa hwe no so a e be boa no ti mi so mi nka akora no asem bia ankyere no eti me wada no me be ya wo yale ye wo ko da doctor eni 87.9 eti yi ni be fie no na me ba ko awo e wo so adu e do ye ne say me frɛ bla no na akora no ho to ye adura ye se ye ko to bra mi nya stan ko to e ɛnam so wo nya abotre ɛnam so wo nya abotre enti ya no na me kɔ baabi na ko nya bla de number wo ni photo no twetwa no so na sa bla yi minimum no ni number no be fa na me fai na me de frɛ no me ma me ba no de frɛ no nti me ba no frɛ no no ne kasa ya be de me ne na kasa bi ɛna wo hyɛ sɛ da kwasia da obeba da kwasia no wo bai nti wo bai no wo ka kyerɛ me sɛ akora ne ka no wasom nti wo pa ana wo be na me de ni sɛ me ba yi se ne niama aka no ho nti o ma me nkɔfa ɛna wo ya ne sɛ wo be frɛ me ne yakɔ fa niama no nti wo hyɛ me da brada sɛ brada mission high school e brada no e be e wa kɔ fa niama no sɛ de brada na fe no wo be frɛ me dia ɛne ne era mi ame frɛ me bisa ne sɛ bla akora yɛ le ka wan fa ama niama no so ase yɛ nkɔfa no so wan fa ama so ma nya abotre ne mɛfrɛ wan frɛ me bie ma besine besine eti me ba ne ba yɛ no ɛna wo frɛ no ɛna wo se bla me pa cho me niama no ne de wa yɛ sɔfo me niama no me ba yɛ nkɔfa na so nya abotre ma me ba bebusa Deborah brother o hwe akwala no kra no wo fia de o hwe akwala no onu so e wo fia ha Deborah oniema bayi na aka sofo demu a unsanka ye de anima madam bacho Serwaa set Serwaa set bacho de enu mu no it is 7 na molo ya nchensen so it is 7 na ade ma ade wo fie na wo ho mental ene de me ko sister bi se asai nti eno de wa hye no na bla we aba ho 2 times aba sesa niema o sese guadoma la kwa kesiem na o kata aso na o kyekere no de to bike to na o de koy ifi se bla no ba sesa niema no o mu hu niema no ho biem o so obefa ne niema no obefa koy no medie no o ma hu biem na Deborah wo question e to so mi no adenti na wo ka kire be men se e ba no nya wo dia wo ka kire sofo madam me ba cho o kasa oboa me frɛ no na mkacha ni se akola no on send ni sika se me no ma misika mpo a on send akola ni na mfa ntodi anama o se akola de onyina obehwehwe na eja ena msi sa akola nyina obehwehwe na eja de a ene so obi hye no na so onyina na obeba wo nchen a na so osei no obeba nti so obi hye no wo onyini di a ene nya oba no so for sad ne kosi ye mpacho woni mi wa baby anka o de nya me number na o frɛ me nti ona me kasa didi matema na o ka te no nti eche me bebo mama me nyina te no mama me mo fa mo amoso mama ni sister say ne mama to ande o station ni ye nim time e be kwa kotu no fenti enke enko hu no station ho ne mbisa say da e ba beto na omo pese omo ba ne ho na ne mama ne di kan ate sese ne kwenti ekodu ho no me sister nya ka asem na mama be mu eno o sha se keka no Nsem bia on de ohun se na me ne ba nye but onim se me ne wo ho anase na me ne ba ne nam but onim se me ne wo ho anase bibi science o ntimi nka se ne ba na anase me na me sister se nye sa
eya ade na ye bebisa ne say ye ba ne ho fi Akoma Nsem dwumadie ene so awrade de akyeryen wasana abosome de toso miensa fimpino ene aduonu emiensa mu ayatena se e de Akoma Nsem dwumadie ye de esomo yatena se de na Facebook ne so ene nkomo ne nyina ba ye de papa no tika ye ho e wo Facebook Akoma 87.9 donko bremu ba hweyen e wo Onua TV mprempre de ye dem e wo Rabi 1 TV o Say Chrome TV ene Papa B TV Facebook no medin kan e de ato anim se e Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 ya subscribe sade e be ya yetena sia na chese wanya notification no na watimi ne yen ahye program no ase Big Love Radio yedem e wo Spain minimum OPD nso abiemo e wo UK OPD Radio Ghana won ma biemo e wo UK Ghana Radio Prempre London adehye nyinada eso etie Akoma Nsem e wo hom enchia ekọ e de ama Akoma Nsem fan club mu okro free Spanish okay yada say Amadu Asana ehwe every man so tonton krom ya chacha mo papa Sule ya ese good afternoon ya sebe amakom ahimfie wano so ehwe e di free home so anakin Solomon ese good afternoon yada say papa madam ya no mo hye e de amayen ena boafo nyina e kame ho abadwafo aye ready na nakua koko Pastor Julius Naba nana yire an papa bi wano so eka ho a Evangelist Samuel Mensa wo mo nyi ko chansen so ode no ande sade no wo mu no wo kire se wo nkire na so akofa na use we anywhere e ka say nti so for so ko hunu na ja ono ne nso akoka na de be se bia de to so mienu so ye akola na hwe no ye ne na ka ama ogitumu se da bia obama akola ntwop mo 10 cities enye na nso said you said na so for te wona na chese obo no na 10 na no benya na chese so for de na ya ho kire na de enkaden patapa aba no na ye no bia patapa nya na me say ya ho kire oni kapre nti ye na abusuafo ka mo se nya hwe o benya 10 na won fa mara ode bakwa no mu se o ye bibi ana kura sa na de na akoya asefim ti so for agya to say every week we are 70 Ghana cedis there which me e dey amom no yes say nko nya 100 but o sin so to for my identity ya mana sa akonya for now but ni o ma kwa anim no ye na kasa o mo mo so obeye amana so ani ana say sika no so a na eye hospital bill na obana say 4,500 na sebi ayo munya no mo ba tita akura no yare na oboka 4,500 anya hwe kura no nso wo chefa bia obefa nti de ko ba ne say ontue mu 2,005 na at least obana nso fa 2,000 no emo no ho eno nso wagya tum se obetua no in installment ama ye ya man de ne sa hye krata ase a se bibia ene ehumfonyini ne bibia da ho a enema miensa ye de gu ho no ni nyina nyame adom so fo agya tum se obeye nti ono ni nua na ono ne bae no enyina agye tum se obeye no mo kwa aba na mo aba betu sa na mo na nti de besie akire bia no ye beba be ma ye tiefo aso atese eti taw se be ma bi tie ye na wasem aba ha se na wadwe ye se ha de ha u bedura ya twese kan bi ajama ya di twa obi mene wa ha no ma to safo ne me no kwasem ne se ya na metai kasa me na metai kasa asem kra wa se aye ntini pa mu nipa enwe nipa yenye nipa we asumdwe ntini yete ha ena yensu yadwuma no ena obi ba ye yaboa ne but what I say this year yaboa nkrofo nyame ado press la so nyame adom ye de ho update beba as Monday asem debi api ho de no press la so ye de ho update beba yaboa nipa ne senti hu se fie mu ntokwa ne ade na eye ya homete enti yenya obi sa wo yere ade oba ha okunu de oba ha bo mode se ye na wo kasa obaje ye nso na no ya kasa ne bia na wie ne be wie ama wa if you say abra so fun Nsem ya edi nenu ano we dey mfa na seso ya kaka ben Nsem me man na ye de ne call emremu a ni na nkodi fo susuru na Nsem de na ye anka amwano nti adu bebi na say ye frewa o de yu de na no ebi mpa ade na ye ka o ye ya mpa o ne mum ama eye bibi na ma wo ye o de ka kire ma me auti adwo wada ro ma de mo kan de me div ho fo na no kwase me say kwan say ne fa so ma me so me yes ananso me mura me ho bem say me yes ne mum edu bebi aya na mu ya obi wo tie bi say ampa asemesi aka sabi nyansasem so ta say nti ye frewa o de na say nti mema mu tie me mema na ta was a problem no o frana me fa shia me court open nipa gun kwase ya na shia me court na shia me court no say wo kwa nipa te say yan na ete court
enti enye bone se obekọ court de nanso se nipa de uba na ye frewa uyi won sama no wa ha ebeboa ama ye ne yetiefo nyina ehunu ba bia ofiri ba na de nti a wo ye de wa ye no enne se wa anya nso so ade nti a wa anye na atumi aboa ne yetiefo nti mema ene ma mo abontin ye to san kra de ama mo se ye frewa akoma mu nsem so a ya fa na ebeboa wa dache Pastor Julius na ba ya da se na na kwa ama enra ade ba ko a mani je ho Deborah abusua ye ya mia no hu se bu abusua we mu a na chese wo da abusua pem ne bra na oje ne ba no hwe no ye ka ko ni nyina na chese sofo pa ne bra no omugbo kosu atafere omo kwa adwuma one ne na omo kwa nakra na Akoma FM 87.9 Kumasi enye bo apaya na nka ni kwan se sofo de omo fa sa kwan ni so nanso wo se hwa wa hwa akola ne nyina no ode che sofo onye ka pre ode a che sofo na sofo ye nanim sebi ojobi no nanim no na to sebi jobi no zo nanim sa anko beka se akonta me dance e so ne kwa aduma mo ye mesinfo ni nua baawo wamfi na ko obi onko ba be hwehwe wani so enso ni nyina mu ne no ba ye no wa ma bibia ye boko o se wa block no kra anko da su no mienu edi nkomo fa afra yi enso so so fa dwemboni wo tirimti wo block no nenso ni nyina mu no enra abrantie ya anya kakabi nsem bia wo ho anka anko wa ba brantie se ni nua ba wo de ne fa sa kwan we so no kadwuma odi bediu ni nyina mu no se eka mabọ no munti me de che ma hwe no nanso menye kapre mu ma no nko nanka sofo enase nanka onje bibi kakra ye kan se sofo wo hwa akure ya che wo beyin na mo ho sa wo ni mu wo wano sa akure na mo ani mo wo so mo so kura na ke wo haye mo ne wo haye etwamu ye kafa akure ko na pe adododie kakra bi ma no na wo hunu se dada aba kuro sofo upeja na yo benti aye wani sese ni kotoko ma na simpam ye so na simpam ye so ko na abeti ye sofo enye bibia wo de wo betwa no enwo na wo bedua se sofo ni se ne ba no wo wato pa awo wo ba na wo se wo hwehwe no a abrabo ne nya dama wo enya dama enya de because akura no esu nyina no se esu ni hu so wo se akura ka ye so wonyankopon tie ye no me ye ne nam no ntie ya na ya chichima Akoma FM 87.9 Kumasi ene ma sofo ho kire wo no nti se sofo se waje atum se obeya enhyira ni nachi na nioma nkoyie ma no oba nyina na oyare na me nsa ne yare na afi de o masika mra ne botum on sacha na dwen nam se sof maami bi etumefo wo se nyame de nkwada ema awofo a nipa mienu no de ama mo enhyira no wo chema mo mienu se kobasa ba ko bu nani gu na sade so a ofoforo no a wo hwe akora no no atwe wo nsira no na wo de ama ba ko se wo na waye wa adwene se wo be hwe akora nti gika wo de no ho na efa hwe no eti anyansafo efa entu wo mo efo na na kua beda se pa ena cases no wa ha enti ene na sabre waye ready dia me so maye ready ye be hyase na ensem no ye bobọ ebi so mami wadi nkan abahada na ni kuno no yane no kasa na eti etom Zinatu Abubakar ya ofiri ehwa eba ya mama yakwa babiem ye na se bibia bokom me pa chawrada dom ho ye ukodua wate eja arene nka me pa chaw maintain ka besi ne okay wona wo de Simon Adawene eba ha sei no okay said eba ya woni afa na wo mote wasam no beti story na senenti bodi kuma bi tofa ema me pa chaw story na sa sene sei na me hia adwuma na me hu no ente me hu no no so wo yere na mi so obi o wo yire mi so mesua je obere ama na yeye o so ne yire na ajaye enti aja asa ukwa de obadi ni ena eden na mi hu ye den eji mo ena o sole o mam kakra ka mam de ede edi kwa adwuma enti se me prejudice se na mi so sore mi nim se de ese bo ahoban ena nyinse be ye den na wonim se de wo ne be ma hia na me pacho ane o be bo ho ban me pacho na na eja wini hia na wonfa wonkan nsuo da me pacho se edru a ye de yusu a wonfa yense na mi nim eho ye me pacho na de na ya wonim ye me hu bi da me ye bi da me ye hwe da okay ena nyense na ba ye nte nyense na ba ye na me ye den me yare
ama me koda ho no so ba hwa me so ba yam de be wan si hwa na nyame ye madom na me disa san ba fie enti me ba fie no na kakra nyame ye madom na me woye na nya na me de ko adwuma enti me woye no me sesa de me nkosirem ana me se menko enti hwa na opapa kuma bi wo honom na ofre me di tuma nim se enti man susu ampa se nko mia me papa nanka obeka se ni se anka mbeka se menye na me se waka mate nti papa ne kanu osu na me nsu na me se nde sa de am atembeko nti me kodurue no ma hu emboa bia emfiri ne ho emma na me so me to ma ho kire na me se sa de mbeko ma me mo ho sika me de bako no kwa eden sika o de ma me nti me fa me ko na me sa da me ho e baaye nti me ko ya no natam no mo ye vote ID card na me di me ho gimo nti me ID card no ohwa na omo ka na beko na me so me di me ho gim na me ye de me de ba kuma asa nti me ba kuma asa ba bia mbeda no kwa eden madam fo me na me ko hwe no so na madam ne ye de e pe ba bi ma me e daaye nti na nya so no oba me nchen na me ka se bia du de no ntimi ye den enti na biem ana oso me nja bia na ye de enka na ono obepe dan ye den ama me na me ko me bra me ho e wo ba bi ni ntimi tra ho no ma na sala mi nti dan enka na me ba no dan fo na me dan so no e bo me pe dan ne ma me ti ba dan fo pe dan ne ma na me de ma dan ko ya nyunu nso to ana e sogu no nkola no so saa nti eto ho no ma na anajo be 3 no waba na msa adan o se nya hwi na msa nya hwi ahammantam hankrofo ho e na onipa bonefo so ho obusuafo be o ma adwen so wo me nkyai na sese bibi kosia na odi asama be de e be hwie me nti man yesa mistake ni bi me kwa ya na wanfa anya asam e na okoya wasaba wo yem sa be premiersa me yofunu susu emre nti ndi ne ye de e hia ya na be yefunu sabaye nti na me de wo ye me wo na mo sesa mi nsa anye de enkoye nti sa de me se me enko na mo sa ka ya na me ye de me koye nti me koduru honom no sela aho kire na da so ye de ewom na me sum ye de me sa sesa me ho de ba kuma asa nti me ba kuma asa hanom no me wo honom ma na ntoka wo sole antoko tem didi o timi di matem kire no kuma afo e di matem kire na asefo nyina na da kuru me so asem ko di pa me so ye na akola ne ya de na metia no ntimi ti akola no ono apie free dem aba ba wura me dem wo twimi no ma nyina agu abontere ene akola ne sen ye so fa wo ma no ma nyina mo nko me ni usutumi na me wo ba so etumi ntomo nko ma mfa me nsa enkwa akora ban ene ya ade a wo tia no me pa cho ne ba no akola panyin no simo akora pan ne ye hwan Rauf me pa no me pa cho woni ne ba no me pa cho hwan ba na afa so tia no me tia no na se wo bie dai ma mo awuro me di me duane ntimi bu akola no wo de na bo no ba nkuta me pa babu no okay ena o sa adentina me bu akola no nti onu awura dem na otwi me no nya agu abonten se no akola no enko me busiafo ho wonum sutumi na watimi awo me ba no sutumi mankasa me no man kura man fami sanka onu anu nua yere ene fa no ma no esa awura dem ena me me ko me di me pa wo pa ewo yesa otwum no man gu ho be premienu ambia ma no anka hwe ba ko first down no kura de ba ko na di me ko ti no ma me ho me da fio be 3 days ansa me sa ko onu no fie ena se bia me ma fo na kwanwa ntimi tutu ho no ma na se sela ho kira na wom na me ye de ndem sa de me ba ha ba di pa na nyame boam na se esetera mo koyia na ma be fa me ma nti mo hono ma na wo frɛ me ka kye me sa akola ne yare o na me sa akola ne yare san me sunda ye na me ka kye se na me ye de me hu woda ye se ni ye de me pa choye ne sai me hu ye ne se na akola ne yare o ko school a woda ye no to office school ba no wo praye na me frɛ ne ka kye se ma hu sa da ye be 3 times na me sira akola ne chini ahwe o mu yie amoya ode ma me se sabra na wa jankora na wo me pa choane okay moya ode ma me se bra me wo ho nam nu ana mo be na ma tu fa nkola ne chini no ho enenne mimi ni ho no ma obetimi akontrol nkola se mo mu nchini nam sa moya se wode ma me no no si mesi o mate enti endi ba wa mate na ofrem ka chem sa akola ne yare ya nam sa enti ode ne kwa he se de o mba check na we yare yakura e den e ha no ode no kwa no aka chem sa akola no mo hu yare bia wo no nso sela no na gino mo anda enti ode ne ko bibiduro wurofo ho na mesi o enti okoduru na papa ne ye dura kura na ne ho nyina honhono wontimi didi wontimi soro hwehwe ojonso je se ma no so quality scores sa enti didi mo na afre papa ne ye dura na na nyina atwu e ba afom e wo no nan no ho de se na nan ne ye de e paiye enti sa na o se papa ne se bebi aduru wontimi hwa akwala no enti odi ne ko bebi foforo sika nso ya asam na da atam so na sika bia nim ho ntimi nua bi na bo ame 50 cedis na me de ba no
ene kire me ansa nya 50 cedi ye de e di mane no enti e che no sa fra me se sika na ansu o enti me pa bi nso no so na me se sa dia fa phone na ma akora na ne ye de enkasa manu na akora ne ye de enkasa no sa akora no ko wota akora ne cha akora na kasa wo enti mame zinatu sa enkomo inkure wadi nka ba ha bebo ni nyina mai dada me bua ha te me se bo ne tofa somre asam ni nyina na ye hunu de enti a ya sa tena asam yisu biem me pacho dia etia na se akwala no yare ye no wanhwe no ena se me de ni di ho kwandaba sa akwala ne be ye die obedi die so be ye den be sin ne wanhwe no me frɛ na ene echina ebi won wa frɛ kwa won fa se akwala na na so operation na akwala na otimi ko school a e kana na wasan ayeden edusu efri school mu yeden eba na no madam frɛ me de two man na me se bi aduru ne mi ntimi na so me nso so me yare mentimi nkomba ama nkola na ndidi mpete be 2 weeks ne nkola na ntimi nko school enti hana me de ne ba nse me de ne ba ba jasa mo mboa me na mo mfrɛ na nkasa nche na se de be ya nkola na be ye den e be pa bibia di be be ye dan susuro ye dan ye nda obi fie ne yete wonu akora otuye yate ada no a ye di nkan ebo homa na ye nya Simon Adawe ne no o kai ebe na odi nkan bu ye no me pacho be na wodi ka bu we ne me wadawro ma ntie honim eyi wantie honi ye ho na ose oni pantimi nko fa sebo emfiri nwuram e ma tete no e ma sebo no e mehuri enyina ne so wo ye sebo pacho oho de Akoma FM wo bu saba no kai so so obi timi nko fa wo kai saba na wo bu ye no wo ye ba akukọ nyine wo ne tie na ye ba akukọ nyine me pacho no me ka se wo ye ba akukọ nyina wo tie me pacho de bi on tie ase me pacho ye ka se ba bi ye ba akukọ nyina ba wono ne be matifia wono na ye sei wa huri hwebanim me pacho wa huri no si be ma ne kon de be ma ne be ka ne ye mfa age se de ono ne pe no na wa ye ofio sana na atie me pacho na mentesa na wontesa me pacho de etidie na besie se be ma wo ne na wo wukunu anesa na mo nyina mo ba akora ne etochew na wate akwada no a be ma ne bu ebefu de ne siye Akoma FM 87.9 me pacho de esi ne enene sen enam se okay aja Simon yensa mo ha bia ma ha Akoma 87.9 Onua TV eso nanu ada ye no kasai na eso enkomo no NCP yensa mo ha. Hello, Simon Adawene. Yeah, good afternoon. Aha, dano wonsa wo hyase no bu baby pa na be no na won nkyerase enti se bu bani biem na de kodie enti a zinato ene ne mai se de dano wa wo ka mfie miensanie woni ntwa akwada no so no e de airport na ba no eye wo awade na se aware na se na ma question no akandipo do abere se ya ngina tani enti tani ana ano ne ya fofo wonsa dano wo hyase no wo de sibo se jata bi bu be sa be no na me wo interest wo mu me se o ko wuro mu ko fa jata free wuro mu e di na be du fie oni se jata bi wuro mu ya ni dia e fie so ye nipa dia ena wo ko fa jata no free wuro mu du fie jata na si no na wuro mu asa ya masa wo fie awo se ko so kata wani na ho dia be ko na we no ye reje no ani na je no re lusa ni na do etu kan sa wo bai na wadane jata wa fa ne free wuram e de na ba fie opeso osa be de hini wo fie na Akoma FM 87.9 anu tia na ma bi wa ye no wo ye na fie ha na ni mani nka but o kan wan tia fie wo bi a wan tia fie ena nkwala no so wa sita mo free fie ko no obi an pam no free fie ho ke yina wo de ko obi nta wa de obi an ni wo fie wanu kwa wati munchata wa mintimi hizo wa munchata kwa mbili se asa na free fie no mi mami na pam na mi papa na pam na mi bisi na pam na kwa na pam no obi an pam jina kwa ho ni bo se obi pam no fie wa na obi nkata se ya pa wa da fie asa na o fie ho because na papa ko na yare onu na Akoma FM wa ti ga asa ko la ba ko yare so mi san ko la ni yi asa na o na no ko ma fi sana ka se mi san ko la yi asa na yes o firada ko la ko yare ina ko la ni yare an ke mi se sa ne mo bol ga mi ko de bi ya de wa fra to se mi ni fi ba ro mi ko ana o si an o firada ko la ba ko no wa yare won ti min nan ti na mi si o na ga mi ko la ni mi si mo mi da si an wo mi di fi ba ko la bi yan yare mi di fi ba wi di week na ko la ba ko yare mi sa ni ko hospital
na hospital for na tesi e tinka kola media mu ho de kura na so se me di ma fa next step na me di ko adu ni honum na bi ni ka se kola no ti mi mama ni ndere an ku yasa ni se ma jino ko na ye ni na e gusi ya na ina jina na from se mi wa ina mi ko kola no mi fi se zina kola na ka se wusu da se wa ba ko yaro ni na da na ko abamu ba ko no pe ni wa yaro ni na ti na jira ni CEO ina mi wa hen ko fi mi di ba fi ba mi ma sa ina fi ko afi na fi ko obi honum so ho bit ma se ya na man because ya wa da wa si da wa ka se ko fo to mu kunu ka da mu so me jin se sa ya ko la no mi ko ye apana so ya ajun aya botre se obetuma bu ha ma pala ko la botre aya ahoto ina jina na sa from se mi di papa akwala ko papa na wasi se ni se papa na wa yan kawi no si sa dia papa na wa dia ka wa dia o beta tira de pra ma ko la ni yare sa dia mi ni fi ho en fa ko be di fo ina mi se mi da se ina mi kanu ina an se mi da se but nem mi ka de ko la wo mi kira no so hona mi adikira mi sana jina se zina ma ya ko la ni papa na wa dia ko to mu tinzu so mi duro wa se mi papa na se papa na se mi yere ma war no ya wo mi ni na to duro ka o pe ko mi na duro ni nyame na ya ko la no ina mi jina se agura ya kuma no ma ani se dia no ma na agura ya kunu wasi wa ye bizi wa beta frama kire e kire na mi sa fra no kire se e fra se o ba bi o wi ba fra no ani se be bi a o kwa no a ho ne ma na o mu kire se fa ye no e fa ne ma ni ya wo ni di ma ni ya dia ko na ti ma na ta an ne ko na ra kira a ko na mu kire wo na wo ye wo adot ni ko no ma wo dia wo ye wo kumasi so wo nja ya na ko la no entry na di bia wo na wo ye wo ba na ma ni na di ye me ya ɛdɛ si ma na hɔ no kyerɛ mu kakra woka sɛ wohu ɛkwan a maame zenato ɛfa so ɛno nti akora ne ntimi nya ayaresa a ɛdeɛ na na ɔyɛ a wosusu sɛ no na na ɛma akora ne ho ntimi ntɔ no because ɔno no me sɛ obi yare na edi na kɔto na bro hospital na doctor da wona bro hospital ma na duro but ɔno no asa free ɔno na fini nkyɛn ɛkɔ aduzini fo hɔ no ɔno ɔmo buku kuma kokɔ ni na mama ina mi se na se na ko ko ho no mo sa ne na mo tia mo se na mi ku mo tia ko ni ko different colors sa ko ko na zina so wa ko to mo e be ko mi kira na se a ne kura papa na se wan ya na wan bua na ko na ya sa mi se bia be zire mi na me ba na yare mi wona na mo mi se mi ya mi ya se fi se o bu so na ka de bu se fi bu so mo se ko la bi ko ma se mo se na yare mo bua na se ne yare nya se ko obi fo fie ka se mo bua na me ba na yare sa na o fie bu so na ju na ade fo so ya de so oni mi no ko ya dia na kwara ndinanti a na ko se if you want to 1 week na zina fi kuma so no ebe wi akwara no fi bi am di ko na di ko na volo hospital no na o sa sa ba ko kan ho edi na jona ko kuma fi mi se so bo ko so wa hefo awon mi mi buafo ne wa di kai e ma me so exhibit wakati ya mi sika be se entimi fan ya de papa bia na mi si bi da asi wakati ya se mi ni na ko school o ya dia be ko school ko na ni o ko school o nya de ko ana mi ni na twa SS JSS o pass ya ko SS da wa fam so ko SS no mi si o ko je admission form bre no ta na agye ni boardam ta na agye ni boardam then boardam mi si se na mi ni ka se mi sika se o da ka se mi si as well as I different problems ya se bibi e wo no e juma ya wana mi jina no mi ka se mi jana wa re mi 87 mi si no mi si no ntina mi si no mi se o ye bibi mi se mi kana na mi ko o ye mi ma mi si no ko bi di na ko bon so a wo so ye si no wo so ye si na wo se mi kanu e di ko me da se di ko be ya wo ndi ndi pie ko mi si no se mi ka me mo bi se sama dia o ba e fie ho ya ka je to ko ma ko la no bra ya fa ka je o fra bi si e ko la no dia bi si jina ko la wo di ko mi mo se fie ho mi ka je se fie una wo tu una wo si ko la ya di ko hospital na wo fra fie ho ko bu fie o so ko ni mi ina wo sa fie ho ko kuma se mi ni so wo nya dia ni dia fie ho ma fa ko la no bra fie se ya ho mo ha de wo pe bi ma dia ko na hi se yes ko la ni ya ne wo so ya wo di wo to be bi se ya ho mo de mi sa ta mo ni ko la mi sika be ma aspe ni sa ne ma no or for me man bra me fie ke no wi bo kra o mo wi bi ni na tie no mi di kra o mo di so ta wo di ko so bi se mi sika dia na wo sa ke mi wo ja ya o ja wa na wo ja wa ya sa ne man mi ntimi ye ko mi sika mi ntimi ye okay na o fra mi bra ama wo ya ko fra ko mi ka mi bra ke mi bra te ni se alo ko na wo se o ka ni zina se o bra fie so he sika bi o so he bo de o mo ma o ko na bra fie ya nja wa re o ko na bra
Pastor no ja ware a won fa kola mbra me se me he mo a me me dia me ye o mo di dia me me dia ye so mo be dia me Pastor o jina dia kola fa be bi se me spend man no me ki spend and am jina na ko ya jina di mi fa so ma me yem sie mo no so jina kola o ma me yem sie me aseme wori so mi ya me suru kola se me da kola ko ja ye sie but me man o pe dia ni a won fa mbra Mama tina to dia Papa jina so kakra dia wukunu kan watene nyina me pa cho wo kasa wo boa dia he no boa wo boa kire se wodi no kwa durawura no honom no ena me ko hu akwala no mi hu akwala na mi hu akwala no no nua na ma mo hu sa akwala ni nie akwala no hu nyina asesa ena me ka che ne se sa dia na asesa e wa akwala no yare ya na hu nyina ne hu ntintini nyina agugu ho ne tiri hu nyina ntintini egu ho wontimi na ntintimi yahwe na me ka che ne se sa dia ma ye hu papa no ni yamfa no ko hospital ko hu se bia betimi abese moja eni nsuo na papa nse sa de wa ma kan wa ate onu nsuo ni moja hu tumi bia na sa na mbe ye de yamfa no ko de no ko na se firi ho no ba na se ye de na ba sa papa ro ma ya sa hwe de ebesie na me kan na wan fi me ma kan wan fi me ento ho na me frɛ asasam no wo twini twintwan be ma ne sei Baby a wadi akwada no kwato ye se ye nhwa akwada no yade no ekire na wonam ekiri ahano baby ji nwo bi de beka ho a wo ne sana nyawote wo ne sana esai adwuma na wo ye no afa ye kwa ya wo fa so yi akwada no kura free baby oda eje ayarehwa no kura wa hunu ana wo sa kofa ba ko no sa ka ho ho na mpese wo yi ano me pa cho horum no woboa adentie no obo wo kan se me na nya na me de me pefa akola no frifie ma wo boa akola no no na yi de yo magu abontene se nim manyina ye nko wo hie na hie ye china ena manko ena me de ko no no sister bi na jimi e de nya motena wonyia no asi monitie o madam me say mun bi de jira san ba ko se wo ye muslim ni wa bisa no wa ha wanka sa bisa no ha so wa ni mi to ye muslim ni wasum Quran yi enye se dinti enye din tumu da osuma na osu Quran yi ya etama wa pem ka Quran no ba ko be yar no na wa he bi se na wa he na wa kuma si mama ye bi se da kuma si me wo kuma si na me ti o kuma si ina akola no be free adura ho ko ye no da woni mi da kola ba ko na yar na wodi ko ho sila wo be to me na o kura ni dile ni na me dia to so me na ha kwara wa duro ho no me be tu se wona obi na ehwa akwala no e wa duro wura no ho no na me ka kire wo se won timi ka se wo to me obi woni mi no nyesa wo me nya na bi tu me ka so obi na ye den me nim no na me be tu se wona obi ka je wo kura e ba dia ko ni abo na me wo kura me ni kunu na me wo kura ami ba tu se wo bi na ehwa akwala no ana me tu se no obi na ehwa akwala na me ka se sa dia ma yanko pa akwala no yarsa ya wi na sa de na ba wo se nya ha wo se bia woni na wo se wo dia akwala no ye den e ko no wo san ni ba bi foforo ka o bi na me ka se ka papa na papa se sa dia ono so ni moja ene nsuo hutumi yan fa no ko na de no ko na se kuma bia ya wi na ya sa ba ene wo se bu fofie ye ono ni free ya fie ho azuwa ko ko ka ni jina nya kwala wo se woni tim kwala me ba nya kwala wo adura ba de ye den wodi na sima sia wodi na sima sia so de me so mu pe wo mbo na wo so suma mu na wo na mbo so so me so no pa me ma sa tia ni sia ne se wo se kwala ma ja kwala na bo ho ma me hwe mo fa kwala bre fie se me so me hwe mo ya kuro mo hin wo ho ya kuro mo landlord wo ho obi ala wo yan ko wo se me wo se ne me ma no nyina nkwa me na mama asma wo kan de se ne yanku yanim ne abia chiu chese kwa ya wo fa so yi enkora ne firi wo no kura no wontimi nkire ye mu won se ma bisa wo se ekwa be na wo fa so yi nkora ne firi wo me pa cho ekwa ya me fa so yi nkora ne firi honom no na me kan se me bra ba ko na me frɛ no wo ya doctor ni ana me frɛ na ka tense se akwa anya ne bra wo obi oni mu no anya ne bra obi na wo doctor na ya bra hospital no anya ne bra me be se fa na di nkan e bi akra na ko ba bi se akra ne yare enti yempa na yare sa na wonya pote na wo so ko ye no se wo kura na na ti hu se ho na ti hu ko hu no no se de obata hu ba no wani anye hu wo pa se wo yi ba ne di ni firi ko ba bi a wakoma beto yem wo bo ba ma ya mane se wo yi akra na firi ho me ka kire no wa fi mi na me ka kire ne se insurance no so hense insurance na ewu kura me dan kola no ko
hospital ho no ma ono no fa insurance no insurance office no mo nkɔ hwɛ ma no na da atam no no ba wie na misuma hu sɛ ba bia me gina no ma gina no aba no ayɛ dɛn ya hwɛ ba bia akora no ho bɛtɔ no wɔkɔkyɛm sɛ saa no wɔntumi ba bia wodi akora no kɔ na ho na wɔnim wɔnsa nim ba bi kora biem ama me mua frɛ ne ka kyerɛ ne sɛ akora no monhwɛ na sɛ akora no ho tɔ na momfa no mbra kɔma ase ne mfa no nam pasta for no be bia nyam bia do ma Ejasi mo nyabotre etimase bisa zina do dem say ni brana wakola mi ba yare mi ko de ko sa yare ya wo si wo brana wakola no wo brana wo ya no ai wo bra me bra wo no na me pa che se wo ya ma wo bra wo na wo wa fi me ana wo ti fa so wo no yire wo fa ni ma wo ya no yire wo ne ji na ti wo wuti wo ya no akola na wo fa ni ma wo yire na wo yire ji wo ti ko bo ni ti okay eti ya fa ni ti wo ti na wo ti yan kan wesi senator ya fa ni ti na ko bo en unye sure say ukura na wo to say wo to ba no ho nti na ade asema hin ko yi akura ni me pa cho ho de nye ma enka nyawasem okay nyawotre se akura ba ko yare woda so ne yeso so oda hene fam obata wako hu se ba bi oda ne nya wuyi no a de no aka wona ade ne ka ho ba ye no so yare no so yare me ko no akola ne di omo chi se omo ko e na akwa okacha akola se won sa ne chi mara ma me ho no omo ko akobo omo ti na akola ne suwa no osu akola ne suwa no osu no apa akola na akola ne sa ne ho ba ye enti me bra no osu sa dia me fam we ne nka ho no ye de me di ne ja ono momo ko me di ne ja hwan e na me di akola ne ka ho enti me di akola ka na ekoduru hanum no e na ka no esi ho no me ka sa akola no nkoye kwadwonso na ma ba yi nkola no no ma ye de aka ho akọ me duru fi obi ani fie na me di no koye okoduru hanum ma afra na konta so ma he se ayampa se me dinu wo na frango hospital na ide na obaye bla no kura ba wan wurom wo frame wo phone so na be pie na me ko je aduro nto bla ne di na kwumi ya sa da no ko wan wurom Zina Brazil ma metiew Zina what year me metiew ni ba bia me diabo enam all the time we are watching say o person who sami we di ni sami ni pa dia ye me no be oh ende so ye ko la na wo yi o fi aduro ga fi ho no aduro ko ba report ma mo ko mi ni say obi na de ko la ba ye e ma na ai sara yare ina mo ba bi be da dia ko ko listen papa de me say am yenu on na de ko la ba ya papa de dia ni say na wo de ko la man so ko do hospital mina mi di ba ba ya ada wo di manu me sa na wo ko na mi ndan susu se sa joni e wo mi mame zinatu ya ba akakra Simon what mean ka ni to kan from Swana Zinatu said they were friend sister Zinatu ya walo so fra bra Simon se se mo sister ne brothers they are my sister ne brothers and from Swana sister Zinatu adinka ya wie se wodi akra no eda drowra so na wono ade ne payi nkura ne nyina de omo aba no waye mfom so e na no adinka no kasa no kan se fie miensanie me pacho wo se fie miensanie wo ma no anim ya na wo tenase ya na besi utima e ha okakra adi ba ko ha mi ni se 87.9 zina no wo ye nkwala ne fi aduro no ha no no zina na sa ko le case our police station se me ni da kwala ne be disaka wa ama police for them le ma chine esa ma police akọ ho aduro na chine zina no na ye ya wa sa wa boa wan ko ya police case se wa ye saka papa ne ji me se akwala ne nya yarsa no e na wo bongo ne nam kromo na akacha se papa ne be ware me papa ne ba wara mi nim na sa akwala ne ti ya ne ya akwala ne firi mu a obo ko ya odem na akwala ne papa ne be fa so na ma ka sa ho ma ne shuo na sa de Nsem ne si ya na adwuma na den pa kafra eti ajasi mama mi ti o kakra na sister Zinatu empe you know say mo amode sister ne brother de me fa sa emfre mom eti bra Simon wo si wo yire ana wo sister Zinatu ekwaye police case se modem ba no ekwaje sakawa wa ye te sama police for the na chine asa ko ya duro na asa cha duro na kan ho ni nyina so de sai mi de say wa ye sa te fini ina chire wa sa ta se me stay wa di nani ni nine see fi ho me ho ni fi kan mu bi de say after that no wa ba ye fi be how many times
oba ye fie fresh oba to the me this Simon na wo fie ho ena wa chia me dey ba say ndidi me so me da me ndidi o ta ke say na buro na o to ti wa buro one bag ni wa na half no o di be ko me ti wo no pro o re fa o se di nema me ti fa o se aponchi na me di ma en ma no o di be ko be ta aponchi nge enko be bia ne enko akira me na me to ma o mo nya dia be ko be bia o wo nema nyino pe so di pa se wo na wo se wo tu me tu o fie aponchi o sika na on me de toy sisters Zinatu no kwese wo ko report bra Simon me ko report ye se wa ye den me ko report ni nkyere ne sen bra ni hwe me ma akwala no wo bua me ma akwala no he ahoto no ana afre wode ne nam ekuro no so no wo kaka se me nim na sa akwala no ahoto akwala no firi ma na asa bibi ya akwala no obehu kwan ya ode ne papa ne be de e be fa so na efi ne ko mami sifie ho biem nen ono me ajai na mse santa akwala ndam poso na meti mi ye kwa na akwala tie se o sita asema me papa aka no na mse ani entafi na kwa mi si fie biem ai ni tuna ko report no na dabi ayo bole to kuma me ta na ya adwuma nti ya mi busi wasama go straight to the point ya me tell me ko report no si mi si fie ho biem a obehu kwan a ode me be fa so ono papa no akwala no firi mo ba kire nya asapa na papa no say me be bo ma wo ba nya hoto na se obeka cha me se obekira me nya asapa de ambe fro ama wo aba abekira me kwan a ka se obekira me nya asa no me yo obi a we ye djuma na me nim kwan a ode be de e fa so kwan ka asa masem bisane se uko report bra Simon me pa posi for se wo do ba ne akwaji sikadro me pa cho me nka so mu ni kwaji sikadro okay wo report ne se wa ba o hanya nyabotre wo report ne se wa ba o hanya se wutu na asifie ho a wo bekun o me report ne se o kan se papa no be bo a kwala no banya hoto a wa kan se akwala no bibi to na ne papa no ye ho be kire no ena papa me kan sa na se sa de me ko report papa no wo bi a wo bo ame na sa kire nko de asam be to ne de a me pese wo mbla embe yi na no se kwan a papa so a papa no ho be kire no wo mbe yi ano na me nim kina nkwan asam tinim ye no nyina wanye wanfa saka wa ho case anto no so ena wanfa threat sem bi anso anto no so okay why ho na we nti agesi mo ye kase atwini se yi a me hu ni sa fa ne bi no nyina no wo bia wo menase po bi ehyede mo se si ya nkwada ne ye die nti no sade wa wo ka se emfie miensa ne wani ntwa nkwada ne so no won komode mo tre se nkwada ne nya aduane ni a wanfa wo ma emrew se wagi atum se wo be hwe nkwada no anase ye nya hyehyeye na wonsa enka wo ma me problem is zina tuni me kan se me January o sa pa no me kan sa me January na si ma o pa o sister Zinatu me no se wa me yira ma war no so okay na fan sister ntam ka se bia modru sister enti wa o sa pa no oh se ni ba o no nya asasi ko di me ni nam di ti ta wa ba wo ni ka ba ba no kra bo ni ba wo mi so wa sa ya down e be ye nyina wasimi ene me na no wo kan se jata no jata se kire ne se e be ye nyina wasimi wari pa ni sa wari wo hwe na ma me juma na me su na mo sentiment me anhwa jon wo mo ame na me yere me san kwa majuma me no ma me si ho no me kura na afa no ma na yusu na pasa anti me hia me no bra si ma unsa e ma hu bra si mo tie me nyabotre bra si mo we wa unsa ma ya wa haya o ya wa haya sade wa wo kase wani ji sisters Zinatu ho e mo fa camera to sisters Zinatu ani sade o si kasa me ngware biem kura wo nwenwi mo da mo hwe so wo nwenwi mo da mo hwe e no wo nwenwi no wo hu e ma ya wa haya aganya se na famba bra me ena mde ne kwato ba bi na moa motena ase na nka mo ka asem bia we ganya kesi o me fra no kwa wonfa wa no madam sister there one sister here me ana say wa me fra wa presenter no wa sister me worry o worry dey me worry okay video sister me say won bi de Zinatu ni say me da wa no say me say wo baba fi ho me worry say kan no anya hwe ya ka ho sam na we me say bra Simon woni sa age sister Zinatu ho me ni zina ni problem zina wadi me mane bra me a anya yo obono wodi ayo obono yo obono kakra bi yo obono kakra ai asaka mo kan nyina ma wo se ni nyina no aya wodi ayo obono kakra ka sam de bi to ni trim kakra na ni trim nya ne dem wa ma ba na ni ambre nyabotre no na ono nyina na nyina Muslim for but ono de never want me fast na am me slow Muslim for serious because them me
me who moja ni a why wiki tikazina Akoma FM 87.9 ba ye ka bomu na wo sa bo ne wikidi okay ya to aso yes because me ni be bia we ade na esemi a me hu se me kasa nye yi na ma kama no atum na no no ko me hu se me kasa me ye ma me ya me kasa ba me hu se me kasa na fa so bia mba na ma ye din Basila wani sa agye ho wo de ya questions ne ya wie wani sa agye ho me problem say me ni njana ware wo dia no wani sa agye ho wa sore an nese o baye Rasi mo me say wani sa agye sisters na to ho se me njana o na jana no aya anya na da bi wani sa agye ho me se me no me kasa me ni njino ho ni kusi afo baye ho so mpe na fi anya me so yo bono kakra bi oh sisters na buja dia wo ye ne jai me so ni ambre pa many abre panam tiano many abre yo bono kakra bra simon me yo bani nyina fi en ware china no mo kwane ma nyame bo ma me ware ne ware china na mama mi se we kra bra simon so de wo kase sisters na to na wo ye se boy yakofa na free fia wo sa be twampia ya fa de free wura ma be twampia wo fie ni ade die pa na wo no ho a esamo ani gine ho a wo de nka wo nya because bebrebe die be ma bia nka obeka se we de nka mani sa nye ho bio die pa na wo sisters na to ho a wani sa gine ho me a different here me mani gine ho no ya start me ne mo bi wo ha bia na wadi ni po ya mo e bia ne mo bi wo wajima firi ne mo so me tam any time bia me say bia wa ya me na me hu bia wa bo me na cha se me ni beboni ni ntina ya na me mani gine ho no oni ba bia wo for so obetima di boni any time obetima bo any time ntina mani gine ho mo no bi ti sa de wo bo odwetre ana de pote na no wo ya utim se oba we de emfa ho se toda wo tibi da ne ho se boni ade no wo ya ba me ne de bobre yeye oh se ya no ni ni zimenya kala kala obetima ka so mi pa cho me hu se me se be hawo ya patani na 87.9 nensa no bo na dia ne bo okay nensa no so na dia ne sam ne ade no so adu dia na dia ne sam na dia ne o si nkunia ne mo ne so je ho fan oh ni dia ne no dia okay mama ne bibia ya okay mama but the never be yo bono ne fan ko mo ni se ne to so never be o professor say ene nsi no wakati se me sika da sika ne alukura me sika 2400 asiye wase mi wase wonu bi tiba ku obi a yakwa bi se bia ya ho akiri ya ho de rekunu ataye wase mi ni no o so ya ju ko ku anya de ko ku ko ni alukura mi ni bo da wo ko ku mi na mi di ni ko be ko sane yare ya papa na wase ni ba no wo ko yi ni fi wonu ba o papa na se mi ni mama ni be da ni ko ye oh no sa ko police station mi ba yare ni ko sa yare Simon said ya wo kai nipa de eye da nia mpanifo se de onu didi enu wonu ada bewe nam so hono he de onu be de wonu ada bewe nam nyamotre ya wonu didi enu onu ada bewe nam Simon tie me emfie mi ensa de nukura nie sa adwen sakra bi kura wo ho me de onu ane no masam na ka asam no onu ane no masam na de ka asam no na no ada wonu akan se emfie mi ensa nie ana na nija enhye nkwara no so ntinya abotre maye ne ne no nkasa wa wo ka se emfie mi ensa nie ana wani hu nkwara no wo se ekwoba se bi adwen sakra bi kura beba ebi anka wonam nkwara yi so se de anka wani se ku nkwara yi hwin kaba ma sisters neto krampo ebi ana adwen asesa etese yanka nkwara no ho asem fa wo mane mrawo ana sa yenya hyehye ya wo de be fa so a wo be hwe nkora no me say answer na me da tell say me hwe nkora na wazina ho unless wazina eba ye fie me no chantro wo me ka sa me so dia ni me so me tuba ye ba answer na me siga ti system wazina say je na hwe nkora na tebe bi dia ni ntini me sika ka na me ya kina aji se zena ba wo fie ba ji sika no ana aji so wasan ba abeta wade no ase one fan kwala ni nyina na onu nkata mbra ware na se ware ya ware penyifo na tene ya ware maye so on ta ware na penyifo na wo gwa ware na ti asime ware no ya na mudi wo sai ware na se ti na ware ko no o ba wo yere se tika so yen ti fo so ware no so ba ju ma no na wo de wo so ya na wo ju ma na wa ju ma ni ko se musa tena Pase jina kwa tena wana kasa sia wanja ni awari ya ne wanye mi hwadi ata wanye de me pa na me mia na me guma waru wanye mi hwadi bre mia na me guma waru ye ento wanye mi hwadi me ka se me pa busia fo atena se mia na me guma waru
why no one there because say come on me see pe na wo share tell no mama ka say wo fa ko ni busiafo wo di mi ko kire ni busiafo ni papa bi ya fa na he o wa he medima o na yakusa se he na wo ho no o no mi na papa bi ya ko camera o malam iman ina wo ahya medima papa bi ya fa Razak ina zine kada ni ma ni ya o wa aguna aka mai o baby a chia ma hu mi pinti ba wa aguna ina o mi se o fa ko bi busiafo fa ko na o di ko kire ni ma mi busiafo na ya ko to fi o mo se to fa na ya fa lefi ya wari jina wo Islamic way ina akire na ya duru fie ya bi ya duru north no ina ni bra Africa ma se bi ya fie se ni papa Islamic way no mo ya ne sai be ba say ye nya dance e wo de wo ka no wo ya ne sai because wo ka say me share wo ba fa no ko chebe busu me hu ni sai nya ho ade ye wo ya ne sai adanse edi o mo kira me say Director has packet ni the packet or 2 packets 2 packets and toma sika you are 25 city ni aya o mbata ya wara ni kitwa bi nya dia be no ayi fo do ndo kakra bi no ina ya dia no ansa na me ni papa ni mo ya dia ma ya no na sa ta ni zineti na na yo asia dia oh madam ko we sal ni akia ma me wure pre di ba fa na ma as usual na zineti pa ma me wa ya jima ina jina ele kule papa kan se nyama na be ye no oya oba o ti ho ho ma tia bon ti ko de bia abia nyima sa ba mo ti ho de onyim no so me ni ya ba ya ho de adi to fibra mo ti to fibra ma bu sia fo ne dia sia se wa me ye me kwa no ko le fie ela me bi me tere me ho no wa yare ma me bi ko se mani sa mo sa ne yare aba Roma hill all right ina ya tena se ama original wa first born no tena se ana e fi wa be duru fie no ina ni bra so fi Kumasi ba ya ho na vrongo aje zina mo vene be almost 15 years now mo ho and ko zina wa timi mbodua me zina ko boko garu tempani so wo mo fie ho ama ni papa kuma akukọ e ma bo so se zina no zina yira almost 15 years now mo ni so wu o mbe ye na yie but bo so na ka se wu ye wo da fika ta so wo be man kyan so identity me waro bi be almost 15 years mo fa ba bu se mo so we what the 15 waro ne be 2 3 years 4 5 years ni but when no baby odimi ko ni ma me busia fio ho ko na ho ya ho no papa ne se wo no wo nya modern ni wo busia ni wo nya modern ni kon yo you know odimi ko ho no akoya ne ho de so me yer no yo mo ji wo ko ma so anu ya fake but me kana me be ya me ko ko fa ni ko ni me chi embra che se me yer no dem se me da ase ya ba ne ke na zina fan na kam no na ngara ina o na yes nkoko ne confirm ne na ntwe ne de wa nru ho but kakra bi edika de wo ye I follow me there. It's offering me to ye. You can always say me the family demand. Because sika ba say me bisa wa sika ba say na sabre no wo de ma abusuafo. Sata me so ko na abusuafo no mo so say na 210. Abusuafo no mo say ide me ni zina tie no. On be me na simple. Mo jini sika boom to say 300 Ghana cedi or 400 Ghana cedi or 50 500 Ghana cedi no mo say almost say there one. Yeah, mom 25 cedi. We talk in the packets no ana mensa. No mo se hoji chema okonfo no. Yeah, zina ni kununi Simon. So mo go be bia na bia fo omo ka chen se ni kununi. Na so se abra wo ye we nyina ahwie ye no a mo ko soro ho no papa ne ka che o se ntofe no ne sabre 5 million na wo de ye ni nyina no na ye fake enye ho ade yo nti proper one no ade se wo de na ntwe ne nkokọ ne confirm ne beko eno so na wo say wanti mi anye nti zena kasa wo nye ne ho ade a se ne ne ka no waka no na so no ka se me ene se me pe man so ti na me be gia tum ka me pe man so me ka se ka wo ni se no nya me ya ho de ade ho di ko kire obi wo ni se ohini okurum ade na wo di ko aheko ho no me ba me pe man so ti ni ko me yesi me ti me se na no ba dia na wo se nko de wo kwa e ka be the proper marriage right no wan fo wan ko ho no mo e no do ko fa baby. Yes, so ane onu ti so se me yen ho dia me obi mo pe man so me tomato no me tomato me pe man so. Okay, it's a CIA woka se zena ene nkora de nyina samra wo nkyɛn na unya kwan ehwe wo ma no wo ba na fa de proper right no e kwan ya wasa wo fa so ye ne ho ade no wo bɛyɛ ansa no aba na sa wansa sesa ne ho mra sa me no ye sirem fo no yantimi ye wo ba ho ade abra ba ne ti papa fie ansa ne ye bɛyɛ ye yire ho ade no unless oba ne ti ho nkyɛn na sirem ni bia bɛyɛ no yire ho ade and two secondly
answer the same ni ya ni yero wa dia ona ni no oda se pen girl o to for concern be ko be to sa be 24 concern 24 answer na oba be wa no that was the polling days but now no answer be ya o yero wa dia no se oba ne ti won chana buti ma dia na ntia ma ne buti ya for buti ma di ne ma ne buti ya for ba won tin ya o yero wa dia ba o yero ti ne buti ya fie se pe ni for se ya nto nam ewo aminam o to wi na se nam ne ba ya o be da tua o be da josika ebe de jawa bebu bi pa wo de ya te asem na sase yi enkora na asem ne da baabi o na wo ne ze na asem ne de abedu ha de ha de asomdwe nko a akoma de behuri wo soro ho abedu fam a na na akua ne abadwofo bebemu ne de na ekofam eti wo ne ze na asem ne de yemfa nto nchen kwapem se ze na ebeba no ejei sa wo tena se na sa wo nya aduane na si wadim na wudi na wo kai se wo mamie no bi wo baabi a sa bra bi a wo munya bi ni ya na wo semfem meno nkwala no me ka se me nkwala me ntomo ina jini aka me ka dos but nema kwanya wodi mi fast no ma me yemi siemi so ma me yemi siemi no kwa yes dia be ma na watwe obai ni nkwala ya so yi ache broso nkwala no ma me afomu a nkwala no so obi anka sentia o ana nkwala no bi so anka sentia o tambia zina no ka chama se omo pesika na me zina se kwanya ofase kwa no nya kwa papa ka ya kwanya me no ya nko ya yesi na wo ko se obu de fo fie se o ana o mo pese ya pama me ya me di mama ko ni se to bia ni o dache asa masi ti bia ni o ba kwanya wo fase kwa ya no e ke se wo masi ti wo honom ke me ma 100 billion kura na dache o se me ya kura na wa be di masa mama ete ko base zena to anya ntum Simon Tieme e ko base zena to anya ntum se wo no be to awade no so a na cha se wo ma no so wo ne omo ade asi what do you mean by a thesis if you and many kina kokra me me ni problem me ko la ni problem eti ya ida papa bi brofo si ida eti ya ida se wono ba betena wade no ase ana won fa nkwara ne mro anya sa na won ye ka me ya hono no o tri ja oba engine ma but ma oba ni ja oba ma ja o ma na ma ye tradition no won tri ja oba se open ma o se die si ono no ya fa se siana cream on the produce siana na wo se wo pe ne stem no ba wo pe siana no wa produce siana no stem na produce siana no se provider wo pe stem na wo pe siana no but wo pe stem na ata wo pe siana no so je ni man mi pe mo ba me ni problem okay wano ye ne sai na ye nwu asem na brim wano ye ne sai me pa cho ma no ye ne sai wa kan sai me de ne ko ba bi a me mfa no ko me pa me ma ye chibie mu esa me pese ya kan na awie ya kan ye se ya kan wa na awie ye de time na ye adwuma me pa cho wa da se me sai se si aba ma ne sai e ye ne ma sai wo ba betena wade no ase nam sai wo kuro mama mre se de oka no wo bo a mamre no wo yi bi afrim na so de bi kan mamre no wo yi bi afrim ye sa na ye sai ye memre na ye ne sai wo ye wi ansana ma ko ne fie ento o maye ne ko na menko o maye ne ko o maye de hia o maye de se on ye de hia wa ka to ne kra ka cha no se wa ya ure no aye fro no wan ye okay no wan ye me papa na so de ama no asam no o maye ete se do to na ntwe no ene confirm ne baba ye wo se fesa ure aye fro ya baba bi o aso mbese me bisa na da bi o asam bisa no ya ye enough person no wa ha meslo asomdwe ne ye pem yenyina ke baba bi sa wade wade ke baba pa ne de ho videos abekere tiefo me say sesi aso ogitum sa na ntwe no wo beto ene confirm no ene de wose wo yenyina wo beye aye waye fura wo beje atum na ne nakọ no wanya wasomdwe ne ye kan say mi hu sere me say kan mpo ho me na kan say de person kan bia aware ne sere say kan me je so nyama kumam enyama kumam ko kwanya wode me fa so na nya kwan papa okay ne ntimi nko aware ano so bi na wo ka kire yese wo ba ya wure ya na me ka no na ka de ka de amemene fe na ka wo na enyama kumam okay wo ka say me de no ko ba bia me mfa no ko no busiafo na nka mpese me ma no moaye kakra enne say me wofa ente na metie enne me wofa no ma ba bi ma metena ase ento susu ampa sa wo tete akwala na sa akwala ne ye ba bia obetimi ayi na chi akwa bi pia wo ma me no papa wo enne me de no ko kire o mo say de me nya aye nie ana o mo so sa dia asum no adini mu je sa wudi che house ena no ibise ade aba mo hu se akola no wanya aware ena mo ji ya no maka chere se akola no ye nua ba no ye ni ni sutumi enti fa no ko no maame ne papa mo ho ne ye yere ne ehu de ebe ye ne ye ni ni sutumi ba no ma na wodi ba ne mpayimfo ne bu o mo bese no makọ ahemfi a ensamba ena mo ji no ma no
na odi ata no bo se wa yam ho ade ama mo yam ho de ehu asam aba ama ne papa ne me maame ekom toka pa anya asam keto a me papa yam me maame ho ade na e ba ne se no mo saje onu no wafa ase ejina so ye omo ho ade agi sa ade no ka ho wow ento akasa wa yam ho ade wa yam ho ade ade hu me no tina no ma biso da biya fa mo ko busia fa mo ko busia akina ne last week mi ko pio mini do busia fo o ya ho antene ho mo na na ho ho busia ni no asa na wo ka papa no tie wo mama wo moye ya fa ka ko ho na ya na wo tie wo mama wo moye 87.9 Kumasi Akoma 87.9 FM Onua TV esoni Akoma mo Nsem Simon Adawene sabre de tempesa high wo bia kokotua so na so na so dwe mu ne epe ye de besia na woni producer to ankomodie no esom Akoma mo Nsem dwumadie so enie ya na ezina to Abubakar wone ne mapapa papa ne de na ni sa wom na so ba ne se lai every day so ba fru dua kropa mprenu na wasa yem from so mprenu de lalai enya de so obedia tumom na ma menka fo che se ochina aye hure de de ye wo long weekend so no mi say me koda La Quinta Lodge na ba ko ye koda La Quinta Lodge ko di breakfast papa bi na mini ba no wa ho agogo ho a na dem anu request twa wine kakra na langa dwa bi sha nchen kakra aye se wi ase nyina na de bo so be so aso so ho no etiji wani wa Diobre no die enti ye call La Quinta Lodge ni akwaji ani wo mo so esanso e wo ground floor papa bi a wo mo de ye event enti sabre wo ye event na papa bi a wo ye kama aye serene wo betime de wa hwo ba na wone mu enwu asede ne na La Quinta Lodge make am for editor room no wo mo e wo double bedrooms and a face single bedroom e wo kodro na ne physical cash no anse wo twa ne momo na watime ada adwodwo ho ama wono masom se wo hene anase ohema 0531259741 0531 259741 0531259741 bomade fresh sia na reservations ni ade no won monye bi kama emfa emma eno ache no ya acha no so biem emma me say diamond insecticide spray and coil e wo dwaso eno nte wo kitchen bedroom wo tefraje ho abosom bomade aso benya spray ni bi na ade spray wa kama wo di spray bedroom wo na ekumu amoa ni nyina so asanso janka papa e wo dem ho e de ma mosquito coil ne yeso eda ho akata ne tipaye bia enchien esanso e wa adaka no mako edumie no 12 pieces enonti sa wo ye provisions anase supermarket na yi coil eton na wo to diamond insecticide coil ni bi na tone a wo fa so se ye abotwo 0592185548 0592185548 head office e won kran to do baby a Eco Bank dan no e wo no a e kire ho pen no so e wo okanhye ene makola wo be hu o mokra bata foforo e wo wo kire hia yen enam se ampaya emwa wo kire ye tomorrow enam se fufu party no eje ebo eje na nya bedru kina ene ade gengam so ye se apotori wa size a wo si fie bia ya afabra na abedi dia wontu ahwe asokwa municipal assembly wo mo ani mu ho no mo ane ade ehhehye so wo ne a eso yesene e mirror range of products Sankofa natural food spice, Panther energy drink, Kovi organic tiger nut powder, Flora tissues, Care Life liquid soap, and hand moisturizer. Afe Volta Catch, Ghana Traditional Caterers Association, Zet natural mineral water, Saint Ben's jewelry, and Afe Obuase betes. Mama dia search na woni adofo ni na beba. Mobedi fufu a da hwenkwan papa bi ahwe nam se nam pa na wo mode abesun fi ha de medofo a mabi ebe ham papa. Won so wado ye na Afe e na eba se watu banche bottom body bottom and nasa do ye bia pese wode boa fufu party na fei e na wode ba wode frame 0246766060 0246766060 nana bila na pamfo wono mo ebeje so afei nana ye bi etwen sebra na honhom mus hawde nyina won so ano kama emfa maudua bo edu to eno me na da wabra bo so spiritual marriage awade no ko na ba memmei wo mu so fiu sa na wode da rough na so say
obi pe be yi ani mu akofie akoye ho ade de ayebo achi bi di mesrew saa ne ma ne nyina nti e na wo so do ani kirem e wo na na ye bi ahweye e wa aguna saman na na se wo ba na wo hunu kwan a wo de ye afre wono ankasa ba bia wo bia no kakrakra wo be guide na wo so watimi abedru na so ne ye no eso na hyane so woni a efri akirikiri e ba wo te bia no e wo se wonya ba bi da e na na natimi ayo ho adwuma no wonti won ma ye free accommodation e de amount 0243 134535 0243 134535 Akoma mu Nsem eso eni Akoma 87.9 and afei Onua TV eso adawroma ye da ye ho abetiawa Canada ya leka 45 eno edawo ena menia manu so ko bisa eno almost 25 eno so meje ena kwa na didika mama so ko mama obisika wono bo basia nti eno so obeje 45 nine say. Bacha 45 million. 45 million. And so you get bacha no ye leka. Akolano. Oyale o ye wo no fiti no kola blu no ni ahodi. Do yale koda emergency. Go 2 weeks, 3 weeks. Ansa ni nyina ye bosia. Ani be ya ye de shen. Ya kachere na no ba ko na ya kachere no ba hospital mo be bo me. Sa plani ya na ba hospital. Obo bo masumo wanchi nti ni papa de je ni sika no so woje nti yamfa ni sika mfa nti 45 akra na yare no na woni o ma no nche no ana ni obo ma be se 2 million ana so meji o se ala be ya and in chance in a car, and who goes on 25. No man also can Benno. Mommy and dear, your family on to answer. And I told you I am an idea to Kazina and idea. My idea. Here, we mean on the name and a name. A Palania lake and only idea here. And I say, oh, I Becano is here also in school, and only ideas is here in here. So, yes, Pacho, your Mokai and also almost saying. Dear, because it's a Nima, Pacho can once a year. You want dear. Because Nima, India, my country. It's a baby all over Papa Father. Minim baby and Yaman, I'm making a coffee. So far, they are very serious. Very serious. The young one had one. The young one had one. Oh, the only one I only now what them. What was said in now, but you suffer from one diana. I was only one. You was a man. Okay, when I would Simon Adawene Eba Hassan. Okay, said the Abaya 1 year friend or motiva some better story nasanity. Body kuma bit of an pacho I store an assassin say, let me share madam 87.9 and tell me who no so away. Let me say so be a word you the mission your better man ye or so nina year na jai. And Teja as a qua the obadi and a day na me who a day a jimo. And also TV so ye call your second story as from Susanna Ankra wedding can ba happen say bema bia wone no ekosan ye buro mosia so no he de men kana se ma no ba pa kwa ba biem ye nua ade wo fem wo fo mana mpacho dabi ade na asie wo call ye de na asie mpacho mbae omai se ye me ahyase na ebepie wa han still eno anoguso oye hwan asem ne ye kan kwabenedu bonidi ni bi smile akolache okay okodi hina wanya ndi ode na naka ne din hu title ono na se uko ye kuro nketo no mu a wakwastane asamiri man no anya kura ono abo da no so pampe o body di na se wan fo no abo na nka wasemo no ubenya etisa na nana de ye eto onya nana debo mimi tumi friend nana o de aka ne din hu ti sa tiji se me de me friend nana but wanya ni hene no na se nana ye wo den bomu bie mu kire se be ya woni afa na wo mo te wasam no be hunu de ntia wani abere awia isa mpacho
mi fi ekwapem obosumase nti mi na me wo achama ha na me koye kurom nti me koye kurom no ana me ko hu no wo ho ana ode epe asam tu manim nti ode epe asam tu manim no me ka che ni se mi guawarija so mi wie yo so obetwen me nti enunu mu na na ye best start ye ana me bisa na adwuma oye na hyase na opem na me bisa na adwuma oye ana osio na oton cars na car business no asaintin say so kotogo ekofa niama jeans ni ade betuma kofoduafo na miso eni say ye benya bia de na nya bia to ba bia yare a ye de ahwe ye ho nti yegusu na no mi hu say okose okoje ni sika na so okodan ka na okotogo akofa bibi nti me bebisa no ho asem no osi okoje yo enu koda nchen yegusu sa na afa setena no mehwa enkoyie nti enum na me bane papa edi ni jaye na akola ni sika omutwa man wo court no ode man me se me fa akola ni fie kurom embra akra na me fa akola ni mehye school na me banti sa tam no me ba no asetena na nyanti me madwen se me ni na chai nti me ba me bepe dan wa hanom no ono na okofa me nyama fi mountains di ba ahanom de ma me nti obehu ba bia meti na oba ye nti me kwa sorry na ansa na obehu ohum na okacha me se obehwe me ode mbekọ abruchi na makopama de ho se wanfa me anko abruchi kra obesi fie no wa ye store wani provision store na mapama de in fact ne oka kire me hu se Akoma na nka makoyie chembe de mi fi ban nti mi gini diye nti gide na mi gini diye na afa me behwe se na ne amakọ na enye nti me ba no na me ko all night na ne ho ne oka kire me no se obetoka ama me obesi fie ama na obi di ni sika adwane no ebepie all night na se na sofo ni se me friend mbra na onye ho ade ma na nipa no fa ne sika no embren na oba nti oba no na wankobiem nti wankobiem in fact oba no na me mpa idea ni se mesa ne be matna onye me ho ade ye na second nso no me ban papa sika me da hide down oba betna me so no nti na man pai di ntimi show attitude bia say anko beka say menye ne wakọ nsania enimudwa na ode ma me ne sanso na ode ma me bra ntimi bra no ka cha me say menya abotre na se na ma bra wo no ho no se me ye na okọ abruchi na me bre ayekwa nti so se obekọ dia menya abotre enche acha se ne o chendi by 3 months 6 months obekọ na me say bra me hu papa we 1 year ni osi okọ no onko ayu osi udinya abotre ene yedugusu wo ho nti beye say 2 years no yenya 2 years wo ashama no ena ohu akwantu advert wo TV so ena osi onu ko de book ko she nti obaye na oba register bibia nti fi ho no na afi oba kanfo man krofo say akwantu bi wo kumase wo beye o medicals wo bibia 3 months na wo ye friends dem wo visa no onu amaba no wakọ nti onu beye no de nkrofo bebra hyem takradefo ne ade nyina hyem 2 years no onu ankasa no onkoye na me ka chance papa adwuma we no emboaye because o ma odi omukọ no odi shikọ hyem no kra ba kokra nkọ wo ankasa kra na wo kọ first no wo nkoye nti jan kanfo ma obibium ne me hu ane se wakọ kanfo ama ne nafofo mienu bi se 3 months pe omukọ abuchi ana waji omu 150 million mimpo minim ho hwe each ana so omu mienu nyina kabom okay say omu medicals nti no visa ni we ni there company na de beba nti omu mienu no 150 million 15,000 okay nti no me Sunday me kwa sorry na ofrem sada no po one day 3 days nti ofrem say omachin boys na chin wo police station wo me na minim say 150 million no mama no nti me fa na document ni bag and document wo mu bre na me de call police station ho nti me de call ho na nsa na nkrofo ne ka cha me say sika ne 150 million passport also obeya embaye beseta embaye obeka chom so mo boabom ho no mo kwa medical obeboabom ho mo be friend na o ye face o passport office o wa ha say so mo nya biom to mo gi o mo sika akwa o baby foforo nti police station ho me call me ya madwen say me nko Berlin because 2 years kwa me ne what them ye jai dada because 2 years me ne yenda ye nya hwe but the only thing is na me nya sika me de be high dan ye nti yete wo aduane de menu a me ba be dibi me so me dibi nti me na wo na jai no aka chense be ma free me dem akwa na enye ye mpacho ene de mentimi anka because
mentimi anka so no wo ho no krampo ni tim ye din mi koka chen se frimi dem akwa obetimi akumi ntimi me yese me peska na ma hai matu eja no nti anu no mu na me yakọ police station yakọ an police ni no wanka bibia anche me manko school se e bia wukun se wona wo boyfriend se wona ode wo be garanta nti se oni ho a we ba beji wo posi ni no anka bibia anchrew mu anchre me because minim se wa no asam kra se koba se wuntimi ntwro na posi ni ntwro kra ma wa kenkan mu ema wo pa obi a wo gini die ma ne betenem hu se ade a mede me se hyasie se na kire bibi sa ankoso me ka me maami a wawu a mennimu no ene me papa wawu ni Nyankopon hata so ma nkan hwe ankyere me ntimi mpo na me wa abonti na osan frɛ me se me fa ne bag ni benti me koye no na police ni na obechi no na omuso wo oyare kakra nti no o se ono na obechi nto mpene ma ba ko no nye we no nti na omo agiu nti ni oka che me ani se mentim na me nipa no a start papers na ompie no nko wie ema omo sape na oka che na mesumi ye den metim ye nti o man kire me mu se so dwane on ba be ji wo me ncha na so on ba be kire me so omo kire because na me ne ti dem no kra no me ne na jai dada nti so omo kire me mu sa anka me fa metin ko hye owuo we mu na me yi ni wie no na o so akote wo ba bi se me pese me tuja no no abesisa ne nyama nyina no ko 4 months mu ne yewura sanya me de ne ba ha ma bo na odi me ba me yale me wo ha sa na o ya na me so me de ne edi ne be pie wo ha ete se ka se ne da wo so a ye gide afiri ho se na ka no ye 150 million 15,000 40 million aka 110 million 110 million anka me expect mpo sanka asem we si ye no mpo no anka obetua na o mahu sampa o si ondwane ye no ondwane ye up to now fiti da me ba no kwa me friend na onfa okay inti up to now ye hu ne last week no o mo di asem no call commander ho na commander say no o ma pena ono o mo so ma pena on banti o mo di asem no be call ye fence the court na court I issue warrant to then na o ma be fa me akọ na makọ pe na ba na o ka kire nkrofo na aka no so wo mu nsem ni se aida so mbokọ akọ pe lawyer na o mo di asem na ma lawyer na lawyer abefa me aba na makohwehwe na aba miss baby owo menim okay empanifo se sabe abosomanim kra ya kwa ne prensa wa baba ko de toso mienu nie menim se baby owo bia wo betie ye nkyere se wono ana hye ne da se ene obeba amade owo bia isma ne tena se ansa wono ana hye ne bo se de owo bia obeba mene yaka wa ba mienu to ne nkra ani bresom tonenkra pa na fei ai tonenkra nsa na doctor abem tonenkra minim sa asam ne de beto aso na so tonenkra kwa benadru enna masan abesi hei me kan cho ba bia wo hye bia okisi bon na wo hye mu no pie na bra efisa me na otina 6 years ni say wa ma metwa me hu aso me kurom me nya hwe mfim mfa kansa ma meto me so na ya mechi me koto police station me kan wo say me boa because when see ade na asam no one nsam no friend na o se me boa na mu mfa pressure bia anto me so enti me ma wa hu se ni ameka no e yampa some pressure wo me so brabe tua sika no kwamna du me sraw me di Nyankopon hata so sraw anya sa kwamna du e si e be chim se kim woni wasefo 9 police station prison empa mu fie da me kame ma me aminimu no ene me na wawu ene me Nyankopon hata suru kwamna du me kame papa 9 so wen pia ma me tua sika we ya me ne wo me fan chawda Nyankopon hata suru so on fan chawda we wie yen so no wakasa obehu say yes oyisieni na wodi ni boni wodi obi aboni na nya me kwamna du me sraw papa brana be cheska no na minyi mi di fi police station asem okay aba pa home kakra na ye ma doctor emrem asama ye ni brepa Susanna Ankra na otene Canada sia mo hwe e wo Facebook Akoma 87.9 ene onua TV eso no constable na da so no mesra onye post ni mi na mama no constable na da so no constable ela da so tafre nkofo adwene ho se woni me airport wo na so so wode ni petu kwan ye na to da so ni pa bi mo so
kwatre kwa so obama ntomo atie ne din me a mede me ho me se me tu kwan efie mienu ne me tu kwan wadanfo ne me woni me na ekoba wonim se me tu kwan na me se me di tu kwan a to da mo me look sharp o man ni mo ayehye wo hwe obi a betafre wadwene ho na wagye usika e de afru se ye call Daiwood Herbal Hospital doc akwa ba mejo suminu ya ba da bia afre boko apeja ahwachi bi mu die peja I'm telling you ye ka se obi die peja adwia Kafa yewremwe brase ohima ye chia ya hwefo ne etiefo nyina tishu woni ye hwe dwumedi free Western North region Serwaa Sanrenso bonsun kwanta dwabe so ne nempotem ye chi obi a Dawude Bar Center e brenini se obeba na obema o hwe ye na ne nyina gie egu no bema de ye ka bema enye bema na obi opagya na de na emum no enye bema na obi a ka bema oba bema otimi na oba enkita hodie ewie peye ene ye friend se bema enti ye kira kwan no Kumase adwoso krapa old Metro FM building name kwan ne ho pe abrosan na ya share nim glass no ho ena Dawude Bar Hospital wo they can get doctor number ye mfa ma na de ha obi ano ye ntimi ama wo de so e no nkire se ye nsa wo ho doctor number no ni 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ofra doctor na obekasa baby a wo hwe ye free bia no ye tu anamo esto ye nsa frel se bomoden se obeba beje ayarhe sisi adansi ankrofo de buy 4 months ni apagya no akoye common term edema Dr. Dawud because me ne ka say be say 4 months ni mema be say dunum almost 50 mema buy ye obi buy no say doctor me de na de eje nim kra wu obi buy o say be 5 years obi be mawu mfie miensa na one na yire ete tete ne ho nsem bebre but ye ka say mema na shase ya dance na hima chibia Dr. Nyako Dr. Adene Peja Dr. Dawud no ye hia ne se obeba o se dua ma yaresa dua e ma yaresa enti tu anamo na bra na oba o mfa yade enkofie bebre na achia bre bebre na kwa yaresa be ahodo bebre ye ka se obi wo a o te se obi ka adure ho asem o radio so TV so a na ne buafu esan se ba bi o call ya amwa no Dawude Bar Hospital say duama yarese ye ho e your last stop oba wo hwe ye one be matena che ye ka say myoma anase fibroid abeda wo yem ye ka say sisi no awode na no ayedin enra day enua ba bi bai one ne kuno fro boase na omobai obo say abompe new site omobai na ya dance na menua ba ode bae o say fibroid no wadi kan aye ho surgery na yes say etimi fifi nkete san wom enti omo eno asan etimi for me yenua ba na doctor etimi abo ama fibroid na AP aba na shrink enro no akoye ne lab test de bae na enika OPD enti oba bi a wo hwe yen e bia na fibroid ne bi wo ho dru ba bi a oba bi wo ho a wona ma se bio asa wonyem ba de bia na nyenyensen obitimi ba wo se ma nyensen be se bosomi sei ba be komu a obo se nafu se bi mu ayedu na onamade bia wa yedududu o hwe yen bomoden abra Dr. Dawud se odi dua ebesaw yade ene nhoma ebetu ase de etie bia no ebe shrinking kakrakra ebia na wode no nso ne be ma hie mu ana nsuo na sen aba o hwe sisie o sa hawi a eye haw bia esi awo ho kwan because minua ba be ma de at least ono ba hie mu a ena na medi kan na me kan no ye ka be ma se be ma bia ho sane no ewo onembe oba nkita hodie mu a wenya nkwamo ano do the same kra no at least 15 million ewo say a flu na itimi dane ba but ye ka say nkwamo ano maako 15 million aba ne ye kopem ne yasan a awo ne ntimi mma de hia ne say oba wo hwe yen wachia bra one be machia na nsuo na san aba no eye how eye yade me pacho tu anamo na bra doctor aye krado frel or twen wo say oba sa hawo ne nyina be free ho na afei ema no nso ewo afichi komu hawo oba bi wo ho abosomi bia ewo hawo okum ema ne bebre wo sa problem obi ana na ya ase wi no
ya sewie eni dane ne yare ahodo bebre oba bi wa se bi ni mu odu enso bosumi bia na so atse oba Dawuda ba hospital doctor ebetu ase de amount be man so a wo hwe yen ena me de kan ye no enya no pa bia na de pagya da bi ye wonim de owoska de okoko di wo ena ya je ne girl ya je ne yire wo hwe yen sebi oba ye nipa oba watenka entina ye se enya aduane no anko na be ma ware oba empaso nkita hodie ka ho enti wo oba ma na wo hwe yen na oba ma wuwi Daddy, any deal kind so. Sebio, yamfa nyensa nom. Yanom nsan entime nsesa bibia. Yamfa nyen yama hodo bi e de hawo ne adwendwen bebre beto ye so. Ye so oba mawu a Dr. Dawood se bra. Ye de na wotwe mienu bosome baako be pagya no. Afei wo nam yade enam yare gonorrhea syphilis the youth emabunu no. Abranti ye bitime ba na areho or had the rate at which a name yare had nipa den minuaba was stages be brave syphilis no you the primary stage you know a shall say as a crubia beto bear na tena no ho kakra wo mu a na e secondary stage no ensan e de beba it be bia you latent you tertiary stages enti nam yare wo so a ama obema na fon aye kete ye ka say aye sa akwada wanya mfie mienu be ma sebi areho to anamona bra Dr. Betriti syphilis ni nyina ne gonorrhea no aye free afa be ma bi hwe yen ye de rubber hye ne be ma minu ya ba ye wonipa bi no mo ho a ni monyamfo bi a wo di udwuma na to nsafra wo no ma onyanka obeba nanso ye ka say ni prostrate no onnamana container kra no sebi wo dwonso fam areho say obi a ya show katita ye the rubber show be mamu a Dr. Dawood say bra daddy ye the rubber show be mamu oba katita na ye be treat you ni yi katita no say diabetes nso a oba say oye oba ana se be ma eduru bre bi a wotena se kakra na se atata enye na se tata ni nyina na ye diabetes obi wa mpabo a hye na emia no pa etimi de sa hawo ne ba but obi a wotena se kakra na se atata wo mia na atom eti se football ajo ewu mu ana e pompe basoro nkakrakra mommy eni de kwan so diabetes nti obi benu nnura kwesi ne nkwan na nyina areho se obi da enuro so esan moja broso nti ye to ye nsafro se bra ye ba ye nche bosome be se 9 ni adanside no droso o maya unhunu de yeko o de ne type 1 diabetes and type 2 o ta adwonso ntentema na jo kakra na dwonso de wo ade be chen odwonso bebre obi odwonso gu ho asebi na eni a esa anwa entate atimi ekota frɛ ne ho ade ade sa wo hwɛ yen sabre ya ye to ye nsafrɛ se bra na yentu ase diabetes no ne nyina mu no doctor beboa o na why okay the last time me kan when ye wo hernia enkwe ama be ma ntini ni makododo yakwa akoto banku a ye di anopa ye betwi makomini aba hernia nti be ma ntimi ntumrika areho so bi o hernia o hweyen e ma nzo e bi o nkwe e ma wo nkwe o ho e ma nzo wo nkwe e ma wo nkwe o ba na o hweyen na wape awo a edru baby a problem a wo ba ni nyina wo ba doctor ho a you are free to go enti wo be ma na wo hweyen na ye hernia yese ye koye o surgery a usuru ebia yem hihye o ba Dr. Dawood say ye mfa se kan kan ye mo wadru abibidru ye de treat e de amount obi no yare bia ha obi ya amoso a ene de kwan so to anamo na bra ye wo kuma se edwoso krapa Metro FM abro sign na mo doctor number nie ye de mawo mame papa baby awo bi a wo hwe yen o frɛ doctor obeboa wo no wetu yade ase frɛ 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ya repeat how dia doctor beboa na wa ma ho adru etu ase de ama we tia bre na ayedin e de ama wa Dawood Ba Hospital yesebra yinto yade ase yeda ya hwefo
enyinase yes so yeda say one mokro ya na say wo Daiwo 360 capsules ointment and a herbal mixture baby eto nro bia na ebusu tam eti abomodia ebisa ase na wonom enyi bi emansahwe duro no eho enkomo ene ekotwe ye Daiwo Herbal Hospital eho nkra na doctor beto ye no tinu papa ewo ho no bibiduro wo ho no ma ye ka say obi die apeja aseda eye Daiwo Herbal Hospital ya beto aso na ya hwe nam say ewura no nkoma no kire mu anase wo kire mu am enipa bi mo ena be man kobo wo mo anoho base wode mo tu kwan ya akwanto na maso da ne krokro da dwe ne be ye wono te ne be bi okotre akwawe makomo no aponkyerani wono te ho ena kyese wote ho fifire ye be frɛ akafo ne bim na ye bi se o msade enhyehye no esi koya afede na da aba abepie mom Kovi Organic Tiger Nut Powder e wodwasom eto da se ni bia ma ne nsa enka bi na we no de mama ne gye ho kra ne se wo ye ba na wanyinsan a eye ma papa enam se eya tadwe afi wo ye ba tai na makoda no fo na pese no fusuo no eba makoda ne no bi kankan ne mo amoye exclusive no se wo pese wo nya no fusuo pa e makora ne de na ye abomoden na tade di Kovi Organic Tiger Nut Powder eya tadwe nko a bibi fufuro bia eni wo mo hata ne kama e ho te e na wono ma ye monti odasani bia empe bi vitamins ne de he say ye vitamins A B1 B6 and C e bi e wo minerals e calcium iron potassium zinc edi sodium ni nyina so ayemu emma anopa bia wo so de ensuo de na wasebina de afra na wabo ansana wakọ nwuma so nyesa nso a koko ane nkwan nuane ni nyina yesebini de afra na yabobo edi ko ni padua mu every premium nutrition limited kuma sem poku trading Freddy Mens and of Wisdom Amachi supermarket ye water junction wo benya bi atom 0200 777277 0200 777277 Owura ejei Akoma FM Elmia TV esu enie memo ha ya waja mara ni nyina ye kama papa na enkomo bi eda ya pono so na ye dwedwe mo no aye hu se wo ye victim enam se owura smile ayo yonko a obo wa no ba se wode wo tu kwan ye ko wi echen aye ntwensene ensam no sai pa ena etiekere mu kakra oh mbato osi ode betu kwan enti obeye best any passport bi bia ade amaye 150 million. We became on 50 million first. After that, it's mama no another 50 million. After that, my son 40 million. Can you put third one? Also, 10 million koma ni yere. And to me, the 10 million koma ni yere. And also 1 month of baby the amount. 1 month me ho 2 months 3 months me he oho no na me say papa we wa afford me friend wa wanfa ebi be me ko aka na me ko tunu wo akwan ni bebi na me chenu ko report na omo achenu no omo da tunu na omo ya be na niri na be beli no eti osi discount beba after that on first time medium because beside me na to ni say o pi o musa na mi ko say ni say say wa pack ni nyama na okoja no up to now okoya no me go ni bio up to now country by no ka say wode mutu kwan akwaso Canada eti Canada no na oso waji 15,000 no anase passport any birth set ne kwa ho e kana mudi nka dua de ma no passport no bibia ni plane ticket no bibia odin beko 15,000 mpacho an eni pa mienu ana wonko a ye mienu 150 million mpacho an ana eja wo so gidi yesa eni pa mienu betimi de 150 million eto kwan free Ghana akopie mu Canada nipa amokura mo sa ni passport wo mo betimi 150 million osi ni bra wo onto wa liki adi amani brother eti ye ko a ye ko ni bra wo direct eti ni bra be ye o be se juma ni bebi amaye wo na ye see you
asma ya ka yi ebe mu na one mu di sa nkomo no Madozi afi be mu ana one mu di sa kwanto ne ho nkomo brebe na muji tu mu di sa sika ne ma no we forget the date ni mo but this year na afi we ya mu about 5 months ni Akoma FM 87. Posuminu now the fan say afi ya hyase ya bibisa we say de be ya mo mutie ye bi e de betu ye ho fom ye dem say ye na Ghana kura wiase ye so bi ka say what the wu tu kwan na service akura ye free a ticket kura mpo no say nye 15,000 and e de twa nipa mienu ticket ba ade o mo ka say ni bra wonti ye tua we yi a ni bra be tia da aka ama ye wo ho so ka ko sen ba o ni bra o le be bi ama ye wo ho asena le dis karamano ikanu mpo mi ka de me ni sika enti ni Honda bi ka na osin to ka no enti to ka no 180 million na mi what is the demand ya den ko se no na ora akwala chei na wunim no dada anasa akwantu sem ya ana ma woni no ebenya yonkofa anu ko no ni bra na ni eti ni bra na yi ti mami madam ni bra no onu na ni ti ma mami asa mi to mi ka no mi to ko ga ni bisika adi ama papa no etu ton wo ka kra ana wo ya se sika no ana de man no say 15,000 edi pa bienu ahene Canada because mentiase afi we ya musa de ne sidi ni dollar ntam sitie yi na o de say ayi Kumasi to Accra flight ye say Kumasi to Accra okay ana musumu gidi ye edi mo na kwa ni mo na mo ticket abe mo ti German no se de no se de bra ho boa no na ensisi so na se de entina na afa na ye kwana bra aha because as far as your mind say ni bra wo enti onu mo ye passport na me tell you only passport you need me say no okofa ni bag no only passport you bring na odi achele enti message adini na wo ko ma mu message le ba ye message du ye ko check ya fake na oyo ma na fake sasa I don't know who say fake the call now much female name it I am telling you best to much female name ona is the concern fake now or am I now after that o ma ga this or fake now or am I eti everyone wo wonim no wo bra no so a na wonim no na wo ya link ne de ma mo bienu nyina mo hu na kira kwan ya hu mi ke kwa biem wo de waso atoto famu a owura Emmanuel Kwabena akola che monko na wo de sa boni bia di mu ananse ne dwuma wo tadi ano no to asabo ni fi wo se ni o ti ni dwuma o ye ni le nti mi yi ne ka ke you da kan for kaobi you da onu kata for kaobi no o di aye no FM 87.9 e ti no you ne be bele ni ti yire bandi e what studio ha ya ne di nkomo yi mpacho an okay you ne be bele ni e ti ni na ko omida o ko omida ma mi go a di se ni ko se mi ko court ati mama no fam so ni mam fi ati se ni mi che fi so ati mi fi abure fi so bi da se mi akokot okay already ya na se na ya mfa ezi ha ya da se ato na na kwa ane Pastor Julius ebe be me wa ha se na me de me no maintain ma bi ase kire se ene Kumasi to Accra ya me ani na ho yami ani na hopa ye look sharp trese o man ni ma ye den ene Ghana ye bie pa se pe obi abese kwa minyesho se beka to no kra wa obi abekọ eti ya no fo no so afa strategy pa ya wo mo so ade twesi ka free obi ho na ticket kura no se yesi ama free visa na se ticket kura nko na twa kwa Kumasi to Accra kura yesen na Accra to Canada se Toronto se hinifo madam
na wukunu project no wo hyase no said o ka say ne yiri project no wo hyase na wo ni mu bi 7.9 Kumasi and medical can say on advert no one of the TV stations so on who advert no one of the TV stations so and on you follow up no ko ye bi what I seen to no ko ye ba no and o kan for man krofo nti mimi hwe ya 2 years no no nkasa na ko di kan ko ye no on ko ye takrade fo ni ade ode o mo hihye mu ba kokura nko ye na me ka chense papa ade we jaye because we can farm obi say 3 months pa wo di ni ko abrochiri we a wo akọ 2 years no nko ye ni jaye enti me ni ami me ni say onu no advert 87.9 ko shemu ba nya me ne na ye okay me ti me ba bi no friend me say obi di ade baba beja no ne na fo di ade baba beja no ana o di 10 million ma me no ya be ma sister bi 100 Ghana no si me nyi 100 Ghana man na me fa 9 million fa nsene no okay home kakra kuma 87.9 FM kuma wonsam so enie ensam no ayeyire Kovi organic tiger nut powder no maka hwasam de achoya bomode ne pebi na wie nso a na wadi home sweet cereal legu mix Tom Brown woman the wheat emo ene soya beans na wono de aye Tom Brown kama de etu papa sakakra bia toye bebre wo babo so mensia wo betimi adibi woluma ye wo fie wo bia betumi adibi eye kama pa enam sa hode wo mu odoso na fiber anase fiber level no so edoso ni ntino ete cholesterol so kra emodasani wo so wutimi ede ho eno ti abomode ne pa bi etom 0246697358 0246697358 what they say Tom Brown Tom Brown ya bomodia na epebi Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center enema nyina free crofoma so Germany Canada Canada will be 15,000 kwe. Canada, Spain, USA, France, Italy, Denmark, and Sweden. What if you now would no be 15,000 oko Canada? Catch and say me so bois. Nana. Say Ada ya koi keje tie Dubai ya fin krana ba keje tie Dubai na ja ya koi ya adio se o manu mo ya shi obi aye shi obi apa ba afa obi esika shi obi boto wa pa adio wa bomu aba de si womo ya de si womo oh I don't want to ni pa ba so ni pa mienu eso obi ayu 7,500 na se we de na nanga we de se ba mi ka me se o mo mi ense ba ke je Dubai wo frin kre ba ke je Dubai ba ko bi e ba so yeso wodu ko gina nkran ya na wo twa ticket no woni baba ahun so na wa se si o se kuro so do off pray go bi ani anti wo ko ana uma wadwene mo ayamro bi be tafre wadwene ho ma o be tafre wadwene so do off pray nanka ai o do na moa na Dubai is a ben say 45 minutes now say what na be see o de mo o go na my airport Accra no de bo for plane mo be see what for plane what did you akura what for plane every play be play what ma say eti Alaska Star Enterprise ese wakra de o papa edi aba wallpapers bed sheets blank curtains original curtains bar TV strips lights epoxy chemicals waterproof chemicals and stickers ni nyina ebi ewa ha enkran wo mo nkrabata ewo ho wo kumase ana wutie ye dia ene na wudu ani chemu ewo kumase adum Mrs. Anoche Plaza one of Eben Prudential Bank no enchen hwa 0554 114878 0554 114878 wo frepe Alaska Ghana's #1 original wallpaper center one more edge so Pastor Julius Nanekia evangelist and afei Miss Ann ya mamu akwa ba biem so pastor Fisher Sifuso ama me da se ya chetie fo nyina cha me district pastor Reverend Eric Otieji Assemblies of God or kwada so agree ama we are sene systems and ya FM 87.9 Kumasi systems na on the last mechanic ha say ode be bompa ya press awurade ma menye sika no ho enka bompa ya penyansa
chese ye hu nkofo ye wuaje o ma wujade a jiminti ahwere wo asai eso amanfa so ene ye hu obi o sha brabo ase a sabi nyansa ama enne oba bedu baabi na ti said ye kan no akola chei asi wonim nyansa so wajimi asa akola che onim nyansa so wajimi chese wo na business na wo ye no ono sabi die na wo de to wonim grofo abokro no krom ha besi ne enche omo oni smart enti onu no de wo ye no na twine ne se me nyansa me be ka kire mo se moma meska na me fa nkotwitwa ayimra na me fa mo nko Canada ne hwan enso onim se jimi mu no wajimi because wonim nyansa enya ne ye no ko busa wo mfefo mo bokro no kobusa wo mutse se de oye no sa no mo ye na kobusa wo mfefo he wo busa wo kura wajimi che wo mo ko bu wo no akula che enti sankrofo wo ina gu system ni mo wo political system no omo system ni in the name of ye smart ye nyansa e de be smart akula che e de smart na ho ye se o do bi tu kwa akwa broche wo mu na broche wo chiri ho mbato ya saw ye tio se broche de ma ho ne 2 years ukwako ye wo advert ukwako ye 2 years do sisia ama wo mu na wo mobilize nkrofo ko Canada 3 months na memfa born in Chawate ne fo so pa 3 months nipa 150 million 15,000 just 75 na seven prebiasa aha biasa ya pa 87.9 ana mrante no so agedi omo so agedi eno na mekura menti ase no ama desperation ena ekunkofo hwe se wodi akola cha sebio ne nkwase asema wodi to nchan a na wo hwe de mrante nso ya sebio omo so adwem o ha papa to ama mese wo hwe ye woni ma bi wo wa ho so obi ekatu wadu memma sebi ne danku ama onze na brocha konto ana ye nywe ye du ko du wan otua ka ne da be ye wo dokodo ba wo min nyanse se wo se anya obi na kwa brocha ko ye ye onkofo mo ko do brocha se bi omu di ni de omu da kwa e bi da bonten ya bobu mo de omu ba 7.9 e to bi wo ti ya na ko di loan na o de ko on musa no se mi ko se be ye se nyi se na me ye no de wo so ko na anya ye ni nya bond ne ba o de aban ka aban twa no de obedi ensu woni because na nda so nya so okwa buchem na ko ni obetu aban ka okwa nso anye ye ne start number back to Ghana obedi de o sa de aban ka so obo se pressure edumo ma ye nye so desperate metu kwan ane kunya kwanto ni bi kwa aye ye nkasa nya nemum so bi adebato no se we ni na no madafu akọ Edino. Sana kulako. Agbo se. Omo ni kwa buji. Omo me medical ade o konkran koduwa. Agwena. Omo se cancer fufu no se bema. Se wa hwe mi no mi no. Maya shekura te wa. Omo papa me ebu me no. Omo mo twa kwa. Ada musa o se na Germany no ya the best guy how to let you Germany dey scared at the shadow no o karam se papa se mo dey ase mu yam frem do hey you free o mo dey free ma se no come cry o le get one shot ma do ko so hotel kakra and what you see say ba go do get we afro o mo ne get ya be your transit to Dubai so be nyam ko mo ye di no enti bi a me fe me afaso o uska onye ntwa me ntwa na go for omo boy hey na sa de kwa bro chiranka obezo kroma enti enkofu ni abre omo but me sere mo nyado sabi Ghana ye de ne no nche se kwa bro chiri ko die mia because abro chiri ye kwa ye ko no se de na ma woka enkofu so ni abre bu enkofu agisika nti so obi so do be kwa bro chiri ama na obe ko Canada no ya de 800 million Ghana statistika no 80,000 90,000 ebi 1.2 billion it is only catch 100 million 150 200 sister so we am show say ayaza na anya we kura no o de 800 million na unya 200 million so waja wa ha o enti mama ye nim amra ye ho so na me catch akola cha say ba bi o hye biara dana ho ntimi nyara ya tun safra no bra na ye ne untrase na ye fa yi antu yi wo bu nkrofo bebre aju musika
sister ya on ko tra wanya omoni o obema obe keke afedi o person no mom ani ye mfa no gotum wa chichira so no oh and no obru nua no se wo se so wo ye me be tin ko tuma won was for prison for me oh because as mo kana nya adwuma but I'm telling you say ye nya tina as sada na be sha say adwuma obi bo obi bia sa apemfo a aprafo ko che ne say be kunu kikiriki ni ku before me kunu say okay menyam abedu some person mo be kumu dia ene ye pemfo oba bia ni wana bemba bi no be so no fia obenyini atwam go menin fia me wi ama asa agoro efio sa ejina odi ya wu ye no say ye yawo omo ya be mu pe to no ko to ko since entafo ba ko de omo se no say sa ejui Mrs. Tamudu mebra mu do no mo wu no ye ntia ase na omo de kompa bo asa na ko pro say mo na na bi e ko pemfo bi na bia omo ye ni enti dem again no e bi na no o ka sa asa no ama me sheme yeme sheme pa fi say e bi betimi ato brai akolache e bi betimi ato akolache woni wo busuafo ya ti amani ya ti ya o ya ti wo fani ya che Serwaa wo heye no ama me ye se so ya wo busuafo nyina be kwakoda prison na mesrew sebe eka empro brani entra se na de se ye biere de animonyam be brewo no sebe be matenten gram awoda TV so nimonyam fo tese wo ara na esa wo ye nipa bona samsa mesre akola che se bebi o hye biara bebi akola che o hye biara me de mesre sa bo modern akola che bo modern na bra Akoma FM ha ni no ntra se na ne wa ye no ye etia Ghana mra etia che se etia human bibia che se what the for bra ni no ntra se na ye ni wanim mfa nko police station wo na de se wo ye bia no wo ma wa bu o madwuma musika ni ye ni o monkasa na emoa wa ama me dase meso me dase Pastor Julius Naba na nakua de wasrea to de bia e wo tafre wo tafre wo mo adwene ho sa ama menchia ma ko be ko sa joso fufu ni nye ready right ye ba fufu ni yawo last week ko si ya yawo na awotwe yawo last week mega pa eze se fufu ni de ye timi di ni edi na ban kwan nyina ka ho na me abemduro na ma ko Daddy, I'm going to punch a crack. I'm going to find a punch. But ye pabem. I'm going to Yadika Kwashasi. And I acquire my yeah, upon Yadi. Yeah, Kwasha, you're no for no. Second World War. Baby, Baba said you was the woman when you didn't. Ama I don't know you. Oh, but no food ready aquake. Oh, boso bawi you guys are only your pana. Your pa aya to fo. Oh, ama me ka say e kwan ya ye eda hoyin. Your friend Lolo kwan. Yeah. Ka kwan yanka se enipa kwan enti se wo twamu a ese se wani eda ho wo hwe left no wa hwe right no wa hun se ka bia maaye de waso anu bia maaye na wo twamu su a wudiri mirika okoduo wo twamu bre no yesi kurase ni ka mono ka ne kwan no se wo ye mistake wengu wadi dem wabubu wani asai woni pedua asai adwene kra betumi asai adwene nyina tumi sai enti ka kwan no ya to ho eye ka kwan na se enipa sei wo betwam na se ka no aye ne dia no o sei o hwe ba bia na ya me kwan me to me bo ase mabakrom me de aha ya me dia me de me womu aha ya me dia ubewu kwa ama me kan besu si say papa ya wo da TV so ya fa ne say akwalache Emmanuel Kwabena akwalache nana by force ha akwalache se onim die free suruba anka wa hye dade eche ekwan ni de ya da ho na wonko wani tie
wosi won ku a wo benam a wo bewu kwa eno na hyehyɛ ase ba no wo se wo hyɛ ase nkakra obetafre abaye ya dwene hu o ena ono so ni da obetafre na dwene ho ena ohunu ye no hu se no abaya wei kakra wone ho minimi kunu ko jai enti tweme na ye jai wi a me ne wa baba betena ena o ka kire no ena ono se ene me twen wo unse bema na oni ni jaaye no ema ni sika se onfa nko ha dan na woni ne ba no nkotenem ena hu se ababa wa we aben esu bema ne ti aburochire o de kakra beba intimensha dan so nkotafre na adwene ho na me ko kanche ne se me do be kwa aburochire unse ma bi so ni aburochire omu na ejirejina ho aburochire no onu ho ne na ejina wo so da ye wo ho enti wo kan ya na ma bia de he se bi di ma free o aburochire ma ni bi to me ba ni ma ni bi sa wo mu sa ni ye tosem sa ye wi a hom ni ye ko ya yire no muso gugu aburochire ho no mo ko ja ma no sa no mo ba wim sa no mo ko aburochire na aburochire no hwe na obi se odo wo be kwa aburochire na hwesika ya wo ji wi na wan kasa no sese wo memu ayede no sese ye manfo osu ye namu yesu enuma mo yede wo to ade a wo to mu se enuma nkoyie na wo bi mu aboa ne sika nkakra no hwese de enuma mo ayede na waka acha ne se o maboa na mdo wo be kwa abrochi na nipa kro de sika ama seje na sha ase nkakra na fa meko na wo de wo se wadi sika no wadi wona wonu mu abie won samu chenchen wo ko mu konka wo de ayi agugumu na ebrenke wo hu nyina besie wo wie ya me ko ba bia me pasisi big joe dressing me ko ba bia me de sika ne baba me ko ba bia me de sika ne baba aba pemo na wo fa sika ne mai enti wo pesa baba wa wo ye be chi ne tum papa wo ye nipa boni ni pa wa krokro ye kro wo ka che ye o meba me ba sesi ye wo se o se da fro police ni bi o e ma ne ba ye dwumum ha e se da be ka se o ba no o di sika ne ba mo kuma nto me yam na me ba sa wo boa wo tafre ya adwene ho eti papa dwuma hu di ano no eti wonim se wo ba nyina no wo kafuo nyina di wachi a omo ye de omo ba aba je omo sika papa sika ne de ye beje eti wuchu mu tan a se de Ghana esi ayedin obi wo ka kire obi se fa 7,500 bra no fa kwa abrochire Canada ne ho pere ne ntam de afra akoko tonu baby Canada e di ama wo se jefa kwa no na che se mai mu ayedin a wo pe baby de ne nan ayedin asie aton ne car enti sika ne de papa ene ekeka ho wuchu mu tan ne betene ye pa sika no ye beje enti you ready ama ba ko de ye ntwa ye yakwa na ye homra na 3p e wa ha se ye call Piwak natural 3p garlic mixture na wo ne voice bi wo de ka garlic ya na me de se na kuna du yi adom mahaba ama me Josepha 3p garlic can you say ya can no mama 3p garlic mixture enye no me da say me do for awie ye mo ha e de ba Akoma FM and afi onua TV so na se de ne uhia ye woda bia edi aponde ho enkom no sabe wo shobre no a no mienu aboapo ho sema aduana pepepe simedupe na mefa misiro enyiwa fidie ni mfiri ha na obenya kwan atie adwumadie amwani age a jesu wapon de ho nsem kɔ yie enti obi se ama me ne wansel na efiyade obi nso benya wa na efiyade no nti awie ya so emma me kakra bi sima eduntem na me no enkasa emfa 3p garlic mixture no ehom awie ebusasa wompo no emute sei oho den pa na ene 3p garlic mixture koma ye die no ama ene ye hwe UTI urinary tract infection ya de wo kan hwe abeka katrema nso edini pa bropa medofo se ka se UTI ya on say ye wo urinary tract system enti wodun so twa no se yade eba mu a na esne firi honom
na kyese aba beye different thing kra enu ntimidofo se wutimi nka awie ya UTI ho asem aye kan eye oba eye bema enu nti entrasenfo abrabo nto chacha enkase o medie me hu odinti ennem ne dwunso mu yade de enya de bebetumi aye me mesrew hwenie mayie na mamenkyew ne ma hodo a se wonya dwunso twam ehawa ebe mu ohunu se wo oba na se bema onya dwunso twam ha ansa na yemfe number no entudwa Francis si na doctor ne oni nkomo obo no se me dwunso a na mahimfie wo hyehye me no oba hyiema na me bema mu ye me ya ewo na se de nsansan bi agu me bema ho no ewo ho no mo na se de me bema mu hyehye me oba ase de nsuo bi gu me ase ni mfita bi yi firi mahimfie oba se wonya dwunso twam yare a eni nyare wo bebre ne nam etima wonya candidiasis etima wonya gonorrhea etima wonya syphilis tuudi yanhwe se de hunsunsanso no esitie na ansa no jemi number esisi a eni doctor enkasa friend said doc me ko hospital yesi menya dwunso mu yade enti ebeye ten na akọ 3p garlic mixture ebeboa me ana ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se aduro no eye 3p garlic mixture na ye ka dwunso twa no a enema nan ene me nya dwunso twa no enna saa ne manan ebia betumi am wanya dwunso twa mu hawo yenhwe ne se oba wo dwunso a efodro be bi efe ne se urethra mu urethra ne soro ho no no ye fre bibi se bladder eka kwa abosi abenya urethus afobosi ababenya kidney na se yedidi a ensu ayenom anom ni ayenom anuane ayedi no enema na ewom na enye no ye acid no wo se kidney no echi nsam na echima watu se wodwonso a wokare aye nkyerенkyene eni kwasete ne peduanum enti se wuntumi nwonso na se saa dwonso yi eba beta oblada ni mu aka hu se de yare ebrew wo se kane no na ye dwonso gu kura bemani ese efre ni pay ai pay so wodun sogum ena abrafo sende se pay enso nie no se efraba e de pay na wodun sogum na se wan fa nhwe anwu na se siwa mani di ba bi abe anopa no ahwie mu ho no wo se na se kuraba ni mo to fitaa kire se wo blada no se dwunso na ntimi amfiri mu amma saa na mu ni beye yawu etubon se ede yare ashase ebrew tubon se wodwunso twa no ena wo se dwunso twa na ye homa de eye ade emu odu kakra no eye blada no because no emu bai na apoa bai na apoa dwunso na igumu a na bai kakra enti se ahoma no dwunso no betumi afamu abesna kwa won se apoa na amoa na se dwunso no etimi abesna kwa edi se wonya dwunso twa mu hawa kidney no be adwuma all right echi nsam dwunso na ba begu blada no but entimi ma de ma ye mobo ne se omode no se dwunso ne ma gisi ye de catheter ekoto mo bemem ya isi ye de rubber to ne bemem na wuti asi kura me se na wunya ni esa de catheter to enna se mo hu se ma ya ni twemu a no mo bu afu wo sa wo chia na wo se enchia be na achia men ena mo mu ade enye wono a de press no na ni je nyina bono medofue 3p garlic mixture and American for the amount se wunya bi na se wono mu a de ntia emenya 3p na memenya 3p ne se won se me se dwunso twa no eye ntini eye nhoma enti se wono mu a 3p garlic mixture so eye ntini mu adwuma ti de mo na wo no maduro na o dwunso obisimi num 3p a medwunso pa yes sa na aduro ne tie ti sa abo bi akwa akwotena odwunso twa ne mu a won se ewohoro wo mo etugu na ehim wanase se wonya dwunso twa mu hawa emema tie de ebeye wo ema wotimi dwunso moja etima obeme mu ye oya etima obeme mu hyehyew wonu oba hia na usisi mu ye oya etima nsansa bi gu obema no ho entubo se dwunso twa mu yade nse wonya ehun sunsanso no eye wo se de wonya gonorrhea eye wo se de wonya syphilis enti wotete ho ana wo de saa enno no na etriti enso enko eye dwunso twa mu hawo ehun sunsanso obehu no eye wo se de wonya saa ennemu yade no entubo se beto de bi no dwunso bede wo dendenden be ma bokọ ko jan se wo dwunso obechim emma
this year the rubber ekoto bemem ana say e wo hono mu a wadwun so awie enso still na dwun so no bi so good boxer short no na timu say blood no dwun so na ba ye no asansa asasa etubon se da bia no bema na the boxer so afo 87.9 Kumasi etubon se na da bia no emu a hyehyehe eno asabi onye bema ho nsuo but ya dwun so na ye usa etumi so koba se dwun so no bebre enti na dwun a wada no betumi adwun so be de wo ho ansa na ade achi ena bema so se hu ne se odwun so twa no enam prostate ni mu sa urethra no enam prostate ni mu ti se wa ma odwun so twa ho ban anu 3p garlic mixture ka hu se odwun so twa enya problem atitru ene oblada no blada na se pe ena prostate ne da it is a blada no Johnson begum na eye te se bofuro kakraka na wontimi nwonso a ebegia to prostate ne so the prostate enlargement ni bebrenu afiri honom woni 40 years enso na dwonso twam hawo akwa sa problem ne dia bro entubo sa loke enhoma na twetwe apoapon adwonso ne ma gise de catheter ekoto bemem gie number ne sisi ne frɛ doctor ne doctor nkasa wo ye bema entna se ma wei emedi wawu number ne ye 0248 92 kai se edro no eye 3p garlic mixture number ne biem 0248 928824 obanso enya dwonso twam ehawa de ebeye wunie onse emma no ye urethra no etia pa de adwonso famu no mema ne de ne wa ma de ne etia enti ma tanya infection tem esen mema oba so okwa agyanan so na wo siesie ho e kan se ye pepa yeto e wo se wo di frɛ nimu kwa akiri eni kwa so di frɛ akiri ba nimu senye sana se agyanan bi koka wa hemfie ho a agyanan na wakɔ no ka hu se emoa wom enti bi koka wa hemfie wo pɛ ahemfie wo so ye sensitive se echi ne mantem enti wo behu se akwa wura oyiri num afena edidi ko ti saatam woni 3p garlic mixtures wo fie a wo benom tentem na ama wadwon so ama mwana besna kwa ama ebe kwa afena akwa akotena wodwon so twenu ti wo so ba wodwon so a wo beti se wa himfie wo hyehyew woni be ma ehiem ese wote de no na ye wo ya ubu nsa ene ebuobo ya wa wo betie no enya asem ketoa ewa na osisi ye wo ya ewa na nsuo bi gu na ne mfita bi eyifiri wa himfie ho eba se sane ma wonyina bi koso a chese odwun so twa no ehawa ba ho ehun sunsanso ne bi ena ekire wo no ensuo na egu no 1p3p garlic mixture no mo a doctor obekọ ne beka cho se wonya PID pelvic inflammatory diseases esi nsuo bi aba beta ba bia ena ma sampampan no ensuo na egu no wo ye oba wo ye bema dwun so twa mu yade de entrance Free number is sina doctor no ni nkomo. Number ni 0248 92 88 24. Uwa kumasi aboru akwalena keba. Dani heba, Kriske heba, odi okwa wose. Uwa pe 3p garlic mixture. Ho for enko Albert Sam. Takrade eye AA Mensa. Koforidia eye Gabson Pharmacy. Wa eye Mumuni Away Enterprise. Ena oko enkran so a Kingswalk eniko Sam. Angel Heba ewo Accra Okanshi. Ashaman eye Ekus Pharmacy. Ena Little George ewo Tema Community 5. Madina eye Health Alert Clinic. Yadi anko twetwe no SC. Gie number ye ne frɛ doctor. Sisia se wonya dwunso twam hawo. Be ma yede rubber to be mem. Odi frɛ ye emfa ho. Number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kaise edro no eye 3p garlic mixture yame boada sene inobesation nana kunadu yadom yada se papa kwa ye chia doctor ema na mo so de do papa sei aba edwaso na adasa efa so enya ayaresa yada so asi nkonwa so ne Canada nkomo no nem se nei dia abadwafo no interest wo papa me di wie Brasimo ai asem na wo kan sister Zain bra asem na wo kan nye ne kan no okay akra na wo yare no ne maame no wa ba be fa akola ne ko sese ye mo abai na wo busa ne se mo abai na wo betumi di abo a wo ba no wo se bra ware ase
aware no obey si nani nye ho wo be me so kura no se de o ka che se nani wo ne se bo betena na se bo no wo de ne ba fie na obeda ne jata wo so ne ho nkwane ba ene nsem a wo kekai unsem aka se onka bibi nkyere wo ba no na nanim ye sere wo a nsem ba se ye bia na ko ka che ba oh when to be anka sem bia nkyere brasimo se wo se 3 years ni na wo ma me de aya no ba bia me ya ne se ba ma wo didi da enkura gu wo mu ba bi o wo mu mfra mu o na makosse se wo mu aba no na wo te wo ba bi na wo didi da na wo se wo ma obai ka pre 3 years se on fa ni die na nti brasimo asem a wo kan eya wo de wo se wo ba yi sa no homra me ni wo ba yi a ene me betu ni fo on fa nkola no nko on fa ni nko ma wo mo na won tire onu susu sina ni ba bi na on fa ni hwe hwa on fa hwe brasimo na onu so hwe nkura ni 3 years wo se ode nkura na be ma no se wo pe no ode nkura na be bra ni nti na se wo pe no no enye pe bi no pe enye pe na wo pe no nkura ni nti brasimo nim na se wonim na wa fa sika ya amre wo be se won fa hwe akura no na wo gina so na wa na be fa ne koye na wa na be fa ne koye nkura no ye so se de o mo ba ye no ye be sa de abra wo ne saa ama onu ahwe no oba no so metena wale na se ne o metena se kina no wa hu se abrabo no ya awale anya fo so ba be to ne ho ade e de asemwa enti ama ekosi se brasimo nya ready na me ya adomo a ochina holiday no ewom ye de ne beba na nkura no ya beja ho de oyare ni nyina so de aka ne ho na ono so ahwe omu 3 years na nya me ya adom na 3 years no ohwe omu yie ha na yesu asa abefa wo omu na sister Zinabu susu aba abeto aso ahwe wo ho medase na na kwa medase evangelist emra oso ama awie de asem na ma me quick birthday bi ye nua ba madam for pa se ma me tiwa yoko boss so trasia oba bi gina na chi Rose nam daw and then birthday madam for pa ami Rose nya me shira na onye wa kuma so ade ma o rade mo akokoduro na fa di police ni wie no wa wie ni yie na hye me ni monyam rade shira pa yebehia na yenu abema Emmanuel Ba o Roman Hill wadamfo Michael Piti anambwa edin no mo kan ya mo tudian ye betimi abo Piti jamani happy birthday ami shira ama me fan shase bi bia na akua pemie no me di ankwala akotu ba bi mi hwe wo oba wa koyi nkwala na frodo mu ko ba bi foforo o pese me nyedai sometimes mumi ehu me ma no so mo bokakara me hwe me ma me na me ma wo me ma na me hwe wo ana me do mu akọ ba bi ye hwe wo wa koyi wo mu do mu ko aduro foforo so o pese me nyedai me di apemo akwala che smile akwala che emi ya se oye panyini so ase onim nyansa onyini so ase na nyansa no eye so kakra me nka se so abat eye so free say aha Togo kura no ufri nkran ko Togo na ukura 15,000 se uko passporta aba betonwa duty nko a ye be na flawo no sikali nyina besa na wati be nya akokoduro kuro no nya odea nya papa dia nya maame dia wodi ji nkrofo sika boy bi ofia wotim wo ba se wo be peden a oso mema dan wo adan no efia ro adi ba ne ho so no wodi dan na mema han nipa be fo agisika wagisa odo oni dan so no na edipa kura dia ne ye kire wo wiase na wodi obi ba nsa ahyaboase mi busa police for na ma ababa wa yi sensan enkrata ne se no mo nim se boy be dwane no ma ga ndi ne nsa be hyase a wan kan mo ahuna de kodia sa de oba yi ke ko ga lisi mo an kan ankyere no onim hwe na se akobi ba na be gina ka no na so ja ba bi tutu ayampia wo so na fofo police for mienu e ba so bu mra mahunahunai wo bu ba ya bi asam so kire wo mu wo bu from ma won se bra no mo ne won kasa wansia
wini boni a wadi nti panyi toto ba ma ukom chain 87.9 asa isi go nkramai ajankapo songo won yare na so yare a ebe bama mawo usmana code ebe bama mawo fi se e ya dwum boni na wotrim wan uyanku bema de tiska ha dan ma oba no e uyanku bema e na tiska ha dan e ma oba na okọ Salome no wakodemu amekana so tua tia wadwan ko wudi obi ba sik eka no yakọ na gira abonte atobo ebo ba park so na ba bia wo bi yebechew ba bia wo bia yebechew boa wo ho abrante na wo si wa ma nisika ni biro wakasa wo si hu fa he ma no nzeze 150 million e wa hire akwalache wasa do oba na busuafo mienu kwa do mu kawo uko bu wo mu kwajo eno wa protect wa eno so wo de kara guru so wadwan ko masara na wo yesa ebi asu twa nkonto masafo ayira kola che obeda abonti ene se wo titei ba se obi ahu ti ba ya echina holiday bra umra ni edi fufuo mi de ayo obesi ho udi di awia ne ene watrase na yaka asem na me edi ya tu ba bia wo bia bra because say wo ayo na asem na wo kan twa to ode yawo akola che ode yawo kas onso unti wo ko fast mama wo fiefo wasefo kra wasefo nyinara se ye chine ne oti se o maami akodem ma ne haw oti se wo fast bi dem ma ne haw asamo chese ebe diwachi fi se wo na wa bosa na to nja ma mi se me ye sofo de but nipa bebre nsam nyam mobobio penam ka chiro fi se wo trans na nipa de ba wani ma do ba ye asa wo moba na wa se wada je bompa ye chirikom boni edi na chi aso no e che kokko boto on kan kura so nkyere wo se nyame anya wadoma mie wani ama wa ehu se tibia we no du obi angina nti na we di na chi a na de akonkyere na sofo ye matwakuro me magya yo magya akonkyere no yo okay pa ye no ye nyina ye bo wo bo na nyame tie wa no atio ye besra kola che wanyini bebia wanyina duri wani kyere ukuro masie ana wo de abrabo we na eko se sawadwe ne mboa yes evangelist yedase Miss Aya semo na mana so no yemfanimo yemfanye abroche de be yen ne de aware be yen ma wuti bi ho na wo free ho mu mpomwie na ja wo free ho na wo hihye bi to ho se adwuma no ti ye hihye to ho na se de be wie ya ye de abroche ada no se ena ati musa na nya abroche no kwa na ade na bo adwuma fi se menti ase se wo ba wo so pese be ma no wuja no na wo pese obehu ba bia wo sisi de no na sesa one ma bre o one oba yo obehu ba bia wo tie no wo so wo mpani bie mo enti wo ye na yaka de mpa cho o still na ne na o se 2 years de no ne na yo one hwan na ade da ba nya sa na o kan wo se na ne da one ne da feeling ti na se one kasa no still wo da dem wo je de e enyo no han ye still na da so te kura wo ntwa odi ntwa ho me pa cho de mo fe no so de ka no so o se sika ni bi ba maami wo mebo a enti mpa cho ka chem se de ana wo kunu ye na wonim ho bia me menji ntum okay na so na nya ba me pa cho obi de Canada me be bobo ma ne mo bo Ethiopian Airlines plano ticket boy say 28,732 KLM 37,580 Emirates 33,529 just said yeah fumpo any Ethiopian Airlines na senti wo ye we nyina awie na kwaje ni omo so nya du furu pa 15,000 ni pamienu me de me ka cha akola che ne se ya na ba ko betena ba ko na prenu asem na nya ba awie akola che we no nya ayi bia bra na munya mo ntena se me gidi se wo ba kra na mo tena se na mo siesia asumdwe beba na afi obi ampe ne ba bi na okay yo yabada say Miss Ann and so any attending can Bell Park just perfect if you be amu here be kama wo chena
ye didi wi ade be pay nsa fan pa no nti oda se ni wo so ba na do de aba wo be to bi so ade asifie na mo de apepe fie o kama kitchen towels eno table napkins papa bi 0551144400 ni what scientific clinic and diagnostic services Dr. Nimose Brano osiesie e ma wo de e mema so mo penis no behwe no osiesie mo fan ama wade no anije atumi abase 0244087687 Eve labor pad ama bata nyina aye guy wa ofoforo rade ahwe wa ya fa pad papa esiesie home pad no ye friend Eve labor pad eguma hudo mienu Eve flash and Eve normal 0244310620 0244310620 eya bobo grow fine herbal tonic na nyini fine na nse hu aye de o se eye nyame na aye so boa wanya grow fine and wo bona kama aba ma oba picture no wasisi so fine na oni pedua so wasihye pa ma obi ehunu sampa grow fine e ma wonyini fine 0244596532 0244596532 Zahara Mixture Energy Capsules ya kabom na fatu infections ase Zahara Man Capsules bema ebeboa ama wagina so kama Hindi Herbal Mixture dia wo ko malaria and typhoid diabetes ninsa enka Hindi Herbal Mixture 0246348334 0246348334 ya da ya ho abanasa na no je number ye ye ba kwala che ene sister Zinabu ene ni kunu ensam wono wo so wo de wadwen kire aba 03224 98035 03224 0243 114497 0243 114497 kakra mam de de ediko adwuma nti se me president say na mi sori me nim se de se bo ahoban ena nyinse be ye den na wonim se de woni be ma hia na me pacho ane o be bo ahoban me pacho na na eja wini hia na wonfa unkan shoda me pacho se edura ye de yusu a wonfa yense na me nim eho ye me pacho na de na ya wonim ye me hu bi da me ye bi da me ye hwe da okay ena nyinse na ba ye nti nyinse na ba ye na me ye den me yare ama me koda ho no so be hwa me so be yam de be yiwa sihwa na nyame ye madom na me disa sa ba fie enti me ba fie no ena kakra nyame ye madom na me hu ye na nya na me de ko adwuma enti me hu ye no mo se sa de me nkosrem ana me se me nko enti ho na opapa kuma bi ho no na ofre me di to mo nim se enti manso so ampa se nko mia me papa na nka obeka se ni se nka mbeka se me ye na me se waka mate nti papa ka no osu na mensu na me sende sa dia matembe ko nti me koduru no ma ho emboa bia emfiri no ho emma na me so me to na ho kire na me sa dia mbeko ma me mo ho sika me de bakọ no kwa eden sika o de ma me nti me fa me ko na me sa da me ho e baaye nti me ko ye no na tam no mo ye vote ID card na me di me ho ji mo nti me ID card no ohwa na o mo ka na be ko na me so me di me ho ji mo na me ye de me de ba kuma asa nti me ba kuma asa ba bia mbeda no kwa eden madam fu na me ko hwe no so na madam ni ye den e pe ba bi ma me e daaye ntena nya so no oba me nkyɛn na me ka say be du da ni ntimi ye den e ntina biem e na so me nja be bia na ye den nka na ono oba pe dan ye den ama me ena me ko me bra me ho e wo ba bi ni ntimi tra wonu ma na sala me nti dan nka na me ba na madam fu na dan so no e bo me pe dan ma me ti madam fu pe dan ma na me di da ma dan ko anyunu nso to ana esogu num nkola no so saa nti eto ho no ma na anajobe 3 no waba na msa adan o senya hwi na msa nya hwi ahamma ntam hankrofo ho ena onipa bonifo so ho obusuafo be o ma adwen so wo m nkyɛn na sese bibi kosia na odi asema be de ebe hwie me nti me yes mistake ni biem me ko ya na wanfa anya asem ena okoya wasaba woyem sa be premiersa me yofunu susu emre nti ni ye de ehye ya na be yefunu sabaye ntia na me di wu ye me wu na mo sesa mi nsa eye de enkoye de sa de me se me nko na mo sa ka ya na me ye de me koye nti me koduru ho no sela ahokyere na da so de ewom na me so ye de me sa sesa me ho de ba kuma asa nti me ba kuma asa ha no me wo ho no ma na ntoka wo sole antoko tem di dio timi di matem kire no kuma afo edi matem kire na asefo nyina na da kuru me so ase me kodi pa me so ye na akora ne ya de na metia no ntimi tia akora no ono apie freedom aba ba wura me dem wo twi no ma nyina agu abontere ana akora ne sey so fa oma ono ma nyina mo nko me ni usutumi na me o ba so etumi ntomo nko
mamfa me sa enkwa akraban ena ya ade a wotia no mepacho ne me ba no akwara panyin no akwara panyin ne hwan Rauf mepacho wone ne ba no mepacho hwan be na afa so tia no metia no no se wo bie dan ma mo awuro medi meduane ntimi bu akwara no wode den ne ball no ba mepa babu no okay ena o sa identina me bu akwara 0243 114497 0243114497 medofo wede bebe akasa free the room stage in the film again. Obana, one prison, one you could go this canoe. Now, a person who say Obama, Beno. Yeah, then a woman go to me, I'm so Obama base. No person woman say Obama 87 point. So, Obama base. If you see, your music Obama. We think and come cat and channel, and yet, yes, see, also Numa, so betty. If you made a bus for the fort, no. So, a ban of a lawyer, we will go to the best woman more about my base. Maybe I don't know. Bye. May I say hello? Major Sumi Rowdy. Oh, Matuma Santama Ponko, Fiasi, no tankuch. Yaba, I read my mentia, Yarefonia Tifu, I jump on both my mentia and father mentia me abakusia papa bi. Yaba, I put you na me de my yaba and say, yes, Rano, any me a bearman, 1 month classy. No 1 month 2 when you shank Konano. Now that you show Obama ni dia. We didn't say Ubano to be sure my wounds when Yaji. And I wait to say, ya, Minister Mokolana, Sitlano, my bravo. Woman 2 when you want Colano, say that so, Obenya baby domination. And then we are seeing in Naho. Will be another song for Nisa Yajuma, Obey Temi Pau, no what it is. And the social media baby, now we have a trial with you 2 coins, woman, she come and mercy, we just see them mercy. So what you get no 1 year now, now 2 baby, now baby, I'm did say, and yet the end we are buying Yakushi. It's all over now, your Bema winning now. That's what you want to hack a crab, your Diago make true, Baba. It's what you are winning now, number 1 music, only basic idea, and yet we'll be winning Medasi. Miss so Medasi, okay, 03224 98035 03224 98035 0243 114497. Hello. Miraudi. Nearly. Yo. That's it. I'm in here. Right. I'm in here. Mommy. The bio will be out near Piano, and I'm out here. Now, make comments something. Yeah, that's the Yen man, Yen ya here for. Say, I didn't know a woman for Napra, so power of Yabunsa. If you can't have an Africa and a sister, and I said, will you come to Sanya Maway in a if you let them be a Wabani, the man comes here. Simple and a dancer mono, Omumakunya problem, will 50. Eh, Apona, Wayania, and I want a funnel, and I'm a nipple baby, and I say, it is one of war. Oh, I am young for I will go below you. And there's a moment problem. And I make a mini about the study. They are solely Mumiasum Polo. 1 moment, Prema Moma, Monsa, or Musu. Or Monte and Yasan before my shares to know. If I am with good idea, no. If you walk upon it, you all on the watch and so, home Pia for any beam. If you are to Obana, so the Coconin Akuma Ben or Papa. And Saran Colana, Moji or how, and Yamania so, yes, or more. Now, one of the assembly or Mokan, yeah, almost are, for we end here, any answer, and Kawama and Mamma, and I'll say. So meda se mo fanche ye ntumi fa afrefobium erade adoma wa kira ye frede ye hia ewo Kumase haya Sokwa Municipal Assembly fokoto ho ye bedi fufu yi nkwantomo ahwe nkwan piapia ne ahwenam ye hwe odem kwan sebra favorite presenters ni nyina wo bia eba free ayo size bia wo bia no bomoden na fabra midin ade ama Serwaa Sarpong metene mo ade mama cause ba bia wo bia no ye chiao koso asre nyampa ade ma sabre agudie mu asofon aye krado Akoma sports wo mode etfo so wote na nakua koko enka wote Pastor Julius Naba afa Evangelist Samuel Mensa ene
Miss Ann wote wɔn mo nyina enka producer nso Ishmael Haywood nana yɛ ɛne Beluchi 87.9 Facebook no ɛso ɔkyena yɛ hrede yɛ nyina kodi fufuo no nti Awurade yɛ adom a adwuada akoma mu nsɛm yɛ bɛsan ɛde ababa so mo sabre yɛ kɔ agodie mu nsɛm ɛna ɛtoa so Akoma Sports wɔn mo ɛtoa so ama yɛn Akoma Sports 87.9 3 to 6